service certificate what the beko region and I say we district in fact a region na the beko na regional accountant, regional internal auditor, any regional human resource. Woma yeden ahwe won krata mu ye hwemu wie na bibia da na kwan mu a ohunsom o san akwaye wadwuma enti bro asam no tie twa ne say it is better late than never na minim say nurses ne de no ena ahwe nkrofo nkura ne ama anamoitu ena GS de no nso no omo kobro so dodo GS for no kobro so dodo mekasa omo kobro so a according to ebinum letters on post to social media say be 2023 ena ye fa na adwuma ba na processes no nyanye complete say obenya ni di beko eye payroll so adwuma ne de ya fa no ba say be ni di beko payroll so no be chance agena katua no enonom ne niema kakra na aka wo ho enti no say directive ba say obi a ye fa na adwuma after 7 December na say GS so de bi be kan ho say wa wonyanko payroll so bia wo say ofri so a ofri adwuma no mu a hono de won say na any directive no kura boy bra na akọ enkrofo so twa about GS kakra na minim say no na akọ omutim a ama say wo ma sesa wo ma dwen say obi amfa den krata amra ideally that is the right unse nana me kan wa ha mri bi say NDC for no ankasa me meti adekoka meti sampiri sampiyaro where not former ambassador to one of the countries party for no bebe no ano omo na ha wo mo pa say se bi ya fa obi adwuma now say onkonko trefe adekoka krade o ka say penifonu bi ni chief of staff e kasa say be ya ni decision no obesan reverse na you because nana nyame anim no kura ni entimi nkoba say MPP fo nko an na omo fa omo da bi enye possible ambassador Sampierre kura kan say ono onim NDC ni bi a waba ne ho abe complain say directive na affect no what I say yinadi enti eno de but me no later no me kenkan na man who say after 7 December for no eka ho na omo kan bon wonso man shada anche we know o man shada anche into criteria no ne say what the appointment letter beko what the certificate beko licensure exams beko national service certificate what dey na beko into no say you file even after 7 December kra we betin do the akobi okay what they call na ye hwem na say o qualify there's possibility say betima for because read letter no head na or say revocation of appointment and recruitment revocation and recruitment into no omo aye fa mo a ya revocate mu de no mu betima sand democrat akọ ye hwem wi a ye besan ya fa mo okay and because of betima was after 7 December nyina be kan because next for there no yanka say after 7 and before 7 obia into we no 7 for nyina account omo nso na ye mfa nto omanim say e mama nyosem nwia wadwene okay because amanyosem nwia wadwen a obi be ka say okay mo de say na ye me de amate o de abufuo onko biem na watena hwa ma time na atwam ekopem time bia I'm said 14th yes 14th of this month na say woko so basically I think say ochana na otwe so ochana 70 ochana na otwe was say na obi ade akonto udon krata na kona yehwem na bibia da na kwemu ye be for wadwuma one say national service sana national service ato forcing by ya as finance minister no o hwe nkrata mu no say national service way as omo doors on poro because I what na say na o hwe universities ayewo afibia nkwada anasuafo mu wie school na oye other institutions e kan ho a ubetime ehunu say number no boro so ana ayemoro so eno na ato forcing ye na twetwe na so eno oye send there yenye head count ye head count no ene ehunu say
ghost ewom nkrofo bi din wom enso no physically say fa onkrata abra unhunu wo mo no mo do onkrata aba sabina na ewo say chief of staff letter no a directed all heads of institution ema omo eye ba be asset me amanisa enom koyen say better late than never sabre ya abasoe no beneficiaries na say affected persons no wo muntu mirika na wo mfo mo nkrata anko na yenye dem because obi a yafo wadwuma de it presupposes say o nkrata we nyina ebi it is all nkrata we nyina de a then o de ko yehwem na yefawa eno ane say okọ na wakwakọ odwa na kasa bebrebe no kura to ntwa en me kan na kasa bebrebe to ntwa se be yenso a ono omampani mahama enso obetime anya adaje obetime anya bere waye na dwuma se de wo se oye efise ensem we nyina ye koso no ono ni ti so ena nkrofo bebo ena minim yie se mpanimfo bi wo man mu a wo mo ne number personal on be frɛ no aka kire ne se chief we de ade we de mon sanhwe mu biem minim se nkrofo bebre be frɛ no ndi ani nyina be kan na dwendwen ho ba se cia so no ye pekwan we be boro na akufo ado word no we are in a hurry ye pentem na ya ye enema ebe magana man atumpon enti no enema wenum ye nketenkete a at the departmental level no it can be solved enti here say we no be dominate national discussion sa say we buy e come here say every day buy be pem na da bia ye di ho nkomo oh na ha adwen a technical issue say ya fama adwuma ezi say Ghana adwuma mabunu ya adwuma ho odin ya fama adwuma na me wo mua me ye adwuma all of a sudden yes me metremfie na adwuma no kra wo ye na yetua okakra ne da say na wo nya adwuma so what enti no ena na de bia ye ka say enti senhihye bi ho a ye mfa mra say after 70 ya to abawie ma ye mfa adwuma ifo bia obefo mo a me kra de wonsa na me ka say enya November October November ho nanka efiri ho ba no ya fa adwuma ya fa wie nya December ho ba bia na emfa somdwe ma na nkoye te say perception bi woni patrim say ye party for na wo fa wo mo sa ndiem ni nyina etuntwa ntinka mama this time round no onfa we onfa nche say we akufu ado ebi nye so no so be ebi akufu ado ye bi kura nse say wo so ye bi na wo nyina transe ye nyina ye o mamba ko yen kase after 7 December no improvement na fe yen ko enim ebebo yan kasa I think the best and the best we mun so no adesua e wo ha e wo say public sector no wo mo processes ayefa so ayefa nkrofo adwuma no e wo say ye gumu kakra okay ni enta meka say wo say ye gumu ne say obi de ne krata abekọ wa wie school ne krata nyina ye kama o de akoso opa adwuma obekọ interview o hwe time obekọ interview time ye be fa na adwuma time ye be man clearance time ye de ne beto payroll so ene ade no ye ade a eche nti bebre wo honom a enye se bia abanu lusu akonwa no anti ena ofo mo adwuma ebia start process no be 2 years enie but essence bureaucracy ewo munti no ebeye monto ho sa ntu be hu se time na nema nim so ebeda ho se monko yakle monko ye adwuma no sabra na ebia awura eye abato no emu anase abato na chi nti sometimes sana ya ade no etienti no yenhwe se yebema system no a shorten because o mine no yenim se afibia yebetimi afa nipa sei yebetimi afa nipa dodo sei yebetimi afa nipa dodo sei yetimi fa we yehunu sa calculations ne nyina ebebo ya ma ya yeden ya budget ye ne ma ade ye ma employment ne chepa ye financial clearance say minister of finance be chiatom say sa sika we ana sa abre we yebenya eye enkrofo a yebetimi atue omoka so me I think say yen reduce ye processor ye de fan crofo public service no na fe adeba kwa me pesa me san suggest ne say
This appointment no ebi wo ho mo ye ba me de mesusu se ni nyina mpo no efiri na ekro ye publish ni nyina ye publish ya obia oye interested no obehu say ya on they say and this for argument back on say employment no mo ye no kra no man publish it titiri was security services no o man publish it into bibisa no o de ye publish it. What does it take ensesa bibia ewo ye ho ensehwe ewo ye ho esa ebeba ma enema akoye. So for me these are name I say ye na ebetimi aboa ye. Okay, yate enti se wo ye teacher ni a yafa wa na wutie mi a ochena na otwe 14th that general enen impenfo omo kire say fa o certificate lancesia national service a wo ye ehun nema ubibia fako regional education directors Nkoranza hakra de nyame adom regional education directors no Nkoranza heya and we de o ujiga kra obetima nante o pe kra praga kra o fe ujiga obetima nante na do ne mako na wakoye nhihye no na watimi akọ kire wade nti we de asempa mva de kan nyina no Ghana for the kasa nyina no mampani any chief of staff omu eti asempa pa nti de akwaduru no nti wutiemi a babia obia regional education directorate okwa na wakohwe na wayeye onema na bibia etimi akọ enkan. Okay, nti 28 minutes after 7 Sompa 90.7 na ubetimi ahweyen na wetie yen ewo Facebook Sompa 90.7 Facebook na afei YouTube no Sompa TV enso so ubetimi ahweyen tie wo ho na afei na nyame adom yensa aka kwasi tie ku kwasi ware na mama yabresa Mutano pa hundina nimseja ene de mo tanabo ida yedimi jawbo jawbo ne weda konumsio kapra gazi enra so de wonders pa wotama no ampa ho ba kokura bako kura obi frame free akomsa dumase no se adwuma kwasi tie ku tama no pepepepe na msehwe wonim ne otete no kwasi kokwankuma ena tete no nti ni bibia ye ayi nti enye wonwa kra enti ai kwasi yanhwe emse enra no wodi nenso so ka ho na minim se bibi abes hunter wiemu ma asesa san na besi akọ 90.7 FM young grand man Sompa FM TFO nyina okay menana menim so yesala Enyafe. Oye chiruya dendene Alhaji Sam. Oye chiruya dendene. Yes. Adwumawura ye hwese ne anopa no unse wie ma be kusu. Na sa kusu ye ne ye omo na ko wa ni ade no. Age so mo nyan wi o nyan duro no ta ma so mo ja chi ade kakra wo ho no. Me ka mo ko wa na me kan su sem no. Aso a fa mo ko wa enti a course anu anatese enche awiana so Judas beba betana drum market wapo makase heat in the until after March no young guy heat no and I say young guy experience Sompa na anyumre asa piga insu abre okay with na dia enye mo tukaka impediment no na and that's a very intensive na by one my wedding kaka go so pete amaye na me je ba bi sampono ane na hafu importemon nimi na mu na je free na fo ha na ba ajura ane na importemon so de bi nepi nti adwumawura ene on France ane ba san ku bakra. Oh okay but it is no a wo kan pepepe no Judas ne de den oba betena adwane mu na mo de wasan contract. Oh okay. Nizika no sukra mu odu kakra ne ade a. Endi no oba betena adwane mu but e free anwume ho ko no
ensuo no beba but nye ba bia ne benya na dudu mu as a impediment ne ade so de ne ho ba begim ba bi o ha impediment ba bi o so mu be edu nya sa na ye tie sompa sa pepepe e pa so sa pepepe oh okay kwazi ma yemfa asida kese ma na yemfa ye ni nkyere ochena na yenhu ne ebewura mu dia da se pa okay all right nti kwasiti ekunu no waka no ho ose Judas no de eden a contract no wonya sign nti no oba betena adwane mu na mom enwumre ye benya nsuo no bi na baby mu ha impediment baby so ha mu be edu ne ade a enro aso de na ya eye enro na eye nti ewie mu adwo fom yese amanfo kwa mu kwafu mu na nya asam kitu akra nsuo na to say amfo kwa go bonku vie ne ade a nti yeda no ase mayen hwe say betimi anya chairman sedua na ene 6 match in Nkoranza South no 90.7 FM aha sere maka no omampanin say ye nya no kese pi Soberhe region kembre bi atwam na ye no kakraka ye no ho sika ye twade ato ho nyasem ketwa national so eno so sa bado se afidie ye be ye bad ono na so ye kra say bebo tent kakra bi nipa kakra bi oh eno mbeye na fe district ne municipalities no so mobodwa no so kakra bi na omaye sede be ya emfa ka bibiri emma metoye so nti ye hwese Nkoranza South no baby a ye no no ade no chama sedu ene edi hon komo kakra nti nana ye gusuru hwese benya ye wura sedu a said ifele so ofosu kwa chi be chirichiri mu no say I think so o see nipa be 500 yes nipa no nko kese na activities ni bebre o ha ye twam aha nti ebema program na ye very short na afenso no ho ka no na explanation is ye na Accra ana ye kwa ni region foforo te say de na na adodan kwa kufu ado apenso na ye no no a ye be wie na de kaba because was a movie resources penimfo a kro nyina no was a fuel warm ene ne yekeka ho nti no at the end of the ye be wie na ya boka nti no ye be no krokrowa wo mampani abobo no honoma na brepam ahotoba na se ya ho de be so se ye betuma ye ne kakraka no a na ye ho ebiasi is it Tanzania or Uganda one of the countries president ne yoba no ye vice president and president in wuye and oba be di akonwa okay oba e wo independence day mu say mine mu say celebration no it doesn't necessarily bring bibia and change bibia ye can e bo mine no into no on that day no or align or outline activities are edem fa so bebre o mine no dan say ye be the fanfare no say ye kobodwa school for aba o ma kobon sra o mu wi ebe mo aduane adi ifo aba security for aba o mu wi ebe mo aduane ebe mo sika o mu be sesa o mo niema akone ni nyina all those niema ni nyina no obi de ma wa wo be ka say free but ni nyina no your mine sika what I say it says assembly year program na we na o sika na o chama ankrofo no yes wo de wo ji onti ya wo de ba sa sika na ekeka ni nyina bo me betima school dan ba ko nti no akwa te say dia we onkoko no onkosua no na onkoko ma na wo we no nti celebration no the new dimension abamunie all aiming at say yebe so kaso eno ana na wo de mame komra na me bi san say say ye Tanzania o say henfo de ni bia beboan say etwam kura no a nti Chairman Sedu Abaline so ono na sports coordinator Nkoranza South municipality na ene Nkoranza yen 6 match no say na beko jama yemo achia no pe ba Sompa FM so yo na apom ti say
Yes, so we pa. Jama, yenim say Nkoranza South. Ye no ye be match. Na ehemfa na be koso na niema be no activities say na yesi ko no. Adwumawura me da was pa no pay. Some of them na message Akye motifo nya. Okay. Na me yad me be koso so e wa children pa be dia mre bia ye no na. Okay. Ho na ye no. So far no si am grandpa. The fire service men business na ne police for ne. Before we can be nyina wo ha ye se budget be koso ya e buso a ye grants. Oh, okay. Na omampani akase eya na de kabani ade a nti ama first no se de si ye no ya tete ne maso oba district ana municipality aso a ya tete ne maso na de na ya tete so nipa no ana na chede no se na sitie we dey meso na enya chede no ya tete so ya baby ano ya na school ne do ma te am do so okay the previous one the schools be 40 yeah 45 30 but this time around man you say anticipate from reforma Tamri municipalities reduce in normal schools only 15 primary 5 just 5 if it is 5 in two family can say only 15 schools to never match okay Brabium primary 5 JHS 5 schools and SHS 5 15 aha okay enti na selection mo na mo ye ya na ayo presidia wa the committee wa no minister education office okay minister director of education and chairman and sports coordinator and secretary me akasa say isia na yafim schools omo ko bi na sia no munya kwan ma edisia rotational basis dan e no aha na first no na schools no mutim fa be do say so la I previous na ya class ya now you call assembly and you take here with the municipal assembly. All I say this year now, man, penny na dia ba strictly say only 15 schools for all, only municipals and districts no. First the year you got nothing. I say dia, yeah, when you for 40 and 30 and 35 and 20. Oh, okay. All right. Into where the instruction if free through ba say yen for 15. This year around the instruction if free through. Okay. Na eba no sa achede na ewom no so e bi wa hu se momma ai achede ne ade no so mate so kakra na so far na achede dey say momma de momma na over as school do so ya na refreshment no and no ma dey refreshment na mapka na koso this year no mate so no be ma ya refreshment na ya to na aya pass no e be koso no if I want so be tia ba so if you find so we be a for school and e ba we expect so be higher than that of 15 schools no. Yeah. But price at the moment it still remain. Oh, okay. Okay. And this is a MC MC for now. Inti mpenifo ben na ba hwan na begina o ma salute no ne ade. So far now MC this is no man no. Municipal Director of Education. And a Municipal Coordinating Director. Okay. And a Police Commander. And a Fire Service Commander. Okay. And ambulance commander. I'm gonna be in a magic salute to the Amai. Oh, okay. Okay. Enti on say ya na MC ya na DC wo ho a ono ko an ko gina nti menim se nipa ba ko na se o ko gina ho obema speech ni ade ade ya na employee na kana support study no enti e hwan na be yes ade no education director na so far ne no aye minister coordinating director na be salute no ba jo say municipal coordinating director. Oh, okay. Okay. And in pacho time no anka say se wo hwe sabre ya 7:41. Time no ye dey sha say no time na ye ka say be sha say no about time 8:30. Okay. Anka 9 to 9:30 ya sha say but so far no ye ba glass of the ye mount ye kanu pisi no mo nyina na so to sa na abu ni ba ke ya mount. Oh, okay. You said that you ya be sha say nke dia. Oh, okay, okay. But Jama ma ya na wase. Na ya say Nkoranza of DC position ujira mu. I'm jumping in there. Ma ko beta ba mbedunra. Wow. Na emu ye de. Emu ye mpaibo. Ya mebe ba. Yes. Yes. Nyame ya wi. Aha.
na I know the for you better that from no boy in converting. You all right. Sompanie radio nie yaba sompa. Okay. Yes, yaba. And the German said we are sports coordinator at the Nkoranza South education director and Akwakudi Nkomono. And I said, what ye? Yes. 15 schools, unlike previous years now. It in first schools baby, you know. Whenever mom cry. And now, Oshe answer kana sa directive we beba no. Unse afibia no ya chem me no. Say schools na mo march last year no. This year nyamu na mo be march. Yes. Nti enne omo machi nyame ye yadoma next year omo machi bi omo anne omo anye bi no ene be nti no ni nyina no to say da oka no reduce cost reduce time ena emanema be bronzo oka refreshment no asem omo wi e be more refreshment so because refreshment na ye de mo ba ko mienu nsa no ye wi ne ye kan nyina bomu a obe say betima si school dan ba ko enti nana to say there wo kano yes man bi so say e boka ya anye wo ye yo emfa hwemre nti Ghana ye yes ade ne bi e bebo ana eno ana ya sha ase na e bebo ayen ti wo chusu said ye e beto mre bi kra no e bia na district ne municipality ne kra na amaso na bia nka ya no mampani abobo ano ko a me kra de na mesusu say e bia on say I'm say last 3 years or so no region district ni nyina anye ni aye no region baako okay ma ye be ye bi kura on Nkoranza children's park enti film rating wo hwe ne ya no region ne assign municipality district ne assign ha no be e de cabre but say ye betwam ana say be ye tete so ne betom ne bi kura no nka bono isi ha nyina na nka ya no abi bako omo de no omo ntwa nye celebration no omo twa mu ba omo twa fanfare na say ye bodwa no ye bodwa ye gi yani because omo bodwa no wi a ene even necro mampani say watwa mu nyina achi no omo bodwa no wi a on be call reception on be call lunch we hu na me jere no na omo sala enono na omo no omo pe no ntu enono na Tanzania odakuro no me refi me search mekai enono na omo no ye say yenyiyi saade ma no nyina mfirim ntu no eduru ho a omo tim the national activity bi esi wo mani so say bia ye independence day no nti no bia ye ya ade we te say Ghana de no ye presidential awards ye enkwada no sua de omo ye quiz ni debate ni ebewe ne no na omampani abona baso saa ne ma nyina de ye ba se ye ko gina park so kinkren no ene na enhia ena nka me susu se ade ba ko bi o ye betima ye ne se on this day no omampani address ya ne okwakoye no Jubilee House no nka onya na a national broadcast Onzo mampani Kwame Nkrumah no will be a friend Don broadcast. Okay. Ehemade a chepa Ghana for ya die say yes sorry ye no. Sabe na no kasa kire Ghana for. Ne ye friend Don broadcast. Nti nka ne eye celebration na ye say ye nya no kuntan no. Nka ne no mampani akọ TV, GTV so na TV ni radio ahodo ewo mu nyina na o mafa. Na afi wakasa e de a kire Ghana for baby ye free ne yo ya ye duru baby ye duru ne ne keka on sem hia sa o kan no na waka ne nyina say so na ya o ko mo ye so na no say so na ne do ko ye ne parliament nti we no obetimi aye no Jubilee House o ana ye Flagstaff ana Jubilee House na aye a national coverage na wakasa kire Ghana for nyina say on this day no o mampani address wakasa kire Ghana for enti no nka o wi a enne no activities e womu a ye betumi aye no nka ebi kura nka ne no say na ye holiday say ye dwen ho kwa akira ebi anka ne ye nheda mane nye holiday ye de betena fie e de me de kan sam keko ye nheda mane nye holiday ye de betena fie banka ye be ko adwuma na ya ye activities bi no ma e be promote Ghana ene bosomi we nyina say Ghana man
ɛwɔ sɛ yɛ ahofade ntade a yɛhyɛ ntoma yɛfira ɛwɔ sɛ hɔho biara efiri amanɔne esi Ghana ha ohun sampa Ghana mantene ɛwɔ sɛ yɛ atade yɛ sononko ɛwɔ no de bɛkɔ region ye rotating region okay ena ye call region o mampani so aba na o se da bi se kura school for de no kura ma ye firim se ye be move aban be tu ni to government machinery be tu ni to se ye ko 6 months ba bi ni da bi ya ba adwuma o mampani abobo ano ha na ye hia o mampani akasa akire Ghana for kakra na security for aye o mo niema kakra ewo ho enom na afi yahu yanim na yawie dwumadie no a ntinu ye fi ba bi I think say 6 match ne de ye suso nyina se na match ye match 6 match ne de match pass de Ghana de ye firi ma 6 match na gu nti Ghana de ye ntumi nyi 6 match na mfirim nti o hwe omampani no omampani de ya wa nyi 6 match na mfirim ba nipa na wate so say yo no na wate so nti ye kwa kakra bi na ye ho ahehaye ba me kyerɛ nka ye we nyina wie no ye wie asa bosomi we nyina de na wo yanim activities ben na wo yanim a ye di edi ye fa hodie etoso aduosia enwotwe no de activities na ya gu akwan mu se nka aban ye bibi gu akwan mu de ma ye nyina ye bi o region bia mu ye bi o district bia mu for example Ghana yemfie aduosia nwotwe a ye di enti ye duanua ye ya ade we me di duana ye mfa nto ho keke ye national sanitation ye mpra Ghana nyina ye ndodo Ghana nyina activity bia ye national in character okoba bia omo ye sa na ma no ebia eno so ama biko eno so ombe wi na ye ka eno so akofa ka fofo eno so ombe wi na ye ka kro na ye ndi akoye te se ye ko bra huo na ye so mpa ti sa on say Ghana no nana ye no ye nya de nche o ye nya de nche na politician kra be campaign wo kro mu no why ye wi o say ona bo na no krakra ayene ono no ni sikana obe sabi so obesi toilet obesi junso bu obesi school amawa ne krakra no kakra na 5 series na obeji ahye ne boto ehia no chen adwuma na project no be ye amawa ndi o mampani de na wa kan no ye nhwe se ye bedi so in fact ayo nana on say bra ye national regional one bi na be no kromu anu me na me di akire bi me hu ni ekomu absoja for firi region tachiman by migration for binipa dom omu wie ya omu kon even hotel be mienu bi wo ha me share da ko hwe asoja for no ni police for no bi mu wo ha ana school cry sality sa 15 schools yi normal first ni ejegum 40 50 schools won empanifo ifiri region beba we free national bi beba ne ade na sa sika ni nyina ye westi no kwa oman so ezi ni sika arrangement na there is good boa ma yate cost no eso be boa ma yasen save time because bro you say time your money when the time so ye sika time ye sika but no enye physical cash ya na ye nsheda ma ya dwen nkoso okay but enti ene ma catch us a presentation but na ye hwe school feeding coordinator and as a coordinators no free region ni zona ones ni nyina so maternity wo mu a contract and afi omampanin John Dramani Mama Constitutional Review Commission we show mu aboma ba so say ode ne support ta mo gide o mo de beba bia mo hwe ma ye bia no ode be ye adwuma Ghana Bank of Ghana so dying chenchirinchi as is in sika no so motua $230 million de akaye $31.8 million and also Dr. Asiama Johnson governor or the ababe tudwa yenhwemu kakra na yebekọ tachiman omo press conference so omo de aba say omate say Christopher Bayre parliamentary candidate edema NDC tachiman South na no etu abaye esini din apiemu say omo pe mayor no say sidin ketia ne nkofo afre no say ye no kra na enye no kre na yebisa say di ntina say ono no edi apiemu a omo edwa ana mo mpene
na no so yakodi nkomo nti menim we ba ku mienu bia odi bi mama start with last one Techima de no senidia pm a question a obunembeka say what is a big deal enya de bia ehu enya de bia eboroso oye Ghana ni oye NDC ni say otumi ejina on the ticket of NDC ekope parliamentary candidate there equally or qualify say ye man Techima mayor otumi di e man yeye na mamemfa asamsi de ntwam mekai say honorable Charles Konadu Yalo and 2020 or coalition olusu ye no nti na oye interview say honorable he say went me anye anko na say MC time ndu na ya no obisa say ndi say wo a also obekwa kodi na omode ye sire ne ade say wakopre MP na bia anko yi anko on say ono ne die no sabe na wadi bi pen Charles na wadi MP no bi pen honorable Charles I say 2016 or 2020 no olusu ye ono ne de ne ye wontumi nsan na chi medi because wabedi bi because MP wabedi MP enti say aye say ebasa na wo san wachi akoye say wo san wachi no emra bia nsi ne kwan ba de kobasa na akoye say nipa ba kanadi kan kam so aye bio ane ena meka say enti amra bia ba de koye sa na aye say wa wo san wo ho achi e wa brabom enti say wo hwa eno nti na a teacher for na omujaya de kire ekodi MP so ana doctor for na omujaya de kire ekodi MP no so odi na owie na oba owa hodin betumi a kire ade kora mpem bebre no ya omuntumi nsan ko bie na ye style nyesa ontumi nko betumi akoba ono ano ofi o se ohwe bia ba bia sa di bia no peja no duru ye no a ene ebia sa suku no kura ukomu a na wo college na atwa ye ho ho ye respect wo kwan bi so na say wo san aba form no wo ma begina pa na akwa ye say ebia wa te wo ho aba form bi ko nyame apija wa kosoro na wa te wo ho e de aba form enti eno said obi agina MP na wa lusu na ye ma no MC ya na DC e normal e o Ghana President Kofo Yebi. In fact, President Kofo is the first person who Yebi. On say Omapani Rollins unya freeway B 93 4 5 6 no. No ni NDC for Nkwana or Parliament or NDC for Nkwana na ebu mine no. It is after 96 and MPP for no Bermu. MPP for no Bermu no and contest election omu lusu ye. 2000 omo win election 2001 omo form a ban no MPP candidate omo gina parliamentary no omo anwen no omo no dodo no a ebenye automatic MCs e wo omo constituency a na omo pe MPs no omo wie e no atamesu kora yebi e na meba so yi omo mpani Kofo efiri ho no Yewra atameso so baye the same thing and ono so ye eno na honorable Emmanuel Kujo Ajekun honorable Abojose Koy that's right wanwene ne man ye man be ye DC then honorable Agentutu also Koy no be ye DC nti wohu enyamfom so na memmom de me feel say Techima for will be to say thank you I expect Techima NDC as an American so ombedo obi ase a owura bayere at least wa conduct no hu yie but ye dana se ye because enyo obi a na otumi kura de ne ho ba afode ka se ebraso MDC pe candidate akogina ya nan mu na ode ne ho be bo afode se me de me ho aba se meye parliamentary candidate party no be support o kwan bi so ba dodo no a so no wo mo so hu komu bi omo so botom komu bi omo adaje komu bi inti no se ene nipa no say by require we medical doctor minim ne professional background anyway okay inti wo hwe we nyina nipa no wakoba ko wakomienu na se anyeye wo hwe nsem e ba ho Techima ha ene de ka na se ne ekoba se
MC position ato na yese ye de bema no anani din apie mu a me enye me nwanwa tejumafo no taking cool NDC aso na me kan ma ne ma nye boko na say ye de mana nso nimu the bigger adwuma ne say omampani mahama be successful so omampani mahama ye successful a ewo implication positive ewo NDC chances for 2028 election nti se sia yi no de ebinum be sofa ebinum aya adwuma omunya post bia nea obenya bi se sia bia no ni ti na ayeye nti once a ni ti ayeye no ewo se yehwe na yetoto enema ye na yeboa epene ema nipa no ekro nti owura bayere se ni dia pie mu na omo de bema na meme de personally me hunu fonso bi e wo ho oye Ghana ni oye party ni wa contribute ni dues e de ama party no after all wa contested parliamentary candidate 2 times nti say ye mano municipal chief executive na ye man mayor e wo techiman ya emoro ne so obetume ayo unless almost strong convictions bia kire say ya de mano enyeye ya de mana enyeye ba nye sade a me feel say from past president no ya de mana osefata because previously no ya yes and a quick one on the school feeding for no adwuma school feeding adwuma no pure political appointment sa adwuma no ansa na ubenya bia ye no na wo highly political connections ansa na wenya bia ye enti ye nyina ye nim se sa adwuma ne de aban sesa oye den ya ubefiri mu oye den ya ubefiri mu enti omo no kra no wo se anka omwa ekra resign and sankra na yaba abe terminate warm appointment no but say womatena ho kakra at least yeto aba ne December womatena ho January womatena ho February na say ene March na but na me te say President Kufu at the time omomo contract say wafa omo ye permanent and then the contract na be kire and in executing contract no ye ubetima o contract 2 years adwuma 2 years no be ebe free be a time we kopem time we say time na so na BBC na wo say ofiri ho a you can be compensated. Oh, okay. You bet me the arrangement the contract conditions nyina amount and no be na SIC director no the way aban no yes say ya koshia no ye na akokasa omukokasa na ne nkasa na de omunya mfa ntu dwa. So what presupposition is omuhia and bi omaye na koma so ade ama no conditions and benefit bi na wonya nyina no bi omaye na de omaye de ama no and enti asomdwe aba no nti in the execution of contract no bibia ye possible aban betumi aka say more 2 years contract bi a matwa be 1 year and a matwa be say aka say but the remaining period na aka no I will pay you off. Okay. Ebetumi asi men kan sa na asi ba me kire say ya ade ebetumi asi. Okay. Until sometimes this is what happens. Let me who here enra ewo I think Mustafa Muhammad ne you say or the Emame Adwam Ponsa regional women's organizer NDC say congrats regional school feeding coordinator. Yes, you bet change you. Eno dia adwuma. Eno dia. Nzi my friend kwanye ya man congrats ni bi. Offering Nkoranza ya. Oh, okay. On the regional women's organizer NDC. All right. Nitrin kwa because on the school feeding coordinator. And in fact, but I know they say and I say job for the women, Anna. That is it. And I gonna say job for the boys and job for the women. Because NDC was MPP was no. Not so fire down so regional women organizer. So who know? On the school feeding region. For I say one the man. And no there a pure political appointment. I know the obwa. In the abans you. I'm saying who I'm not crying about. Okay, my name I'm not crying. And concluding komo na de press release aba efa mayor hon sensem e wo Techiman Sound Alliance for
sustainable development and participatory governance na ono eneye executive director na crime entry waba homa no so ye ne no nkodi nkomo na ma cha no pay njoso wo hene na wapo muti sen nyamada ma ho ye asofuni dabi Adwumawura ni Adwumawura ne bokode nyame adom mafi o befa ko obu ni suru sukra ni ho obu no o se wa sheda ye wo de special nti ochena brane nko nana mode a statement about bontin say techiman mayo ho ensensem matiti dimbi abepie mu bra na 3 names ni omoye region wie a omode ko national no na side ni bi nim nti din side na bewurawura ma ase ahwe a de how beba e wo techiman nana monkomo ni sen yo Nkoranza Nkoranza rura ene atifo nyina didn't kind on the Alliance for Sustainable Development on the December 7th. Na man na man hon kwan say sunya obi sina name all the constituencies na constitution no anye direct say ye kon ye bia ko ye vetting ko yesi na ye no wo president na kwan say ofaso the one of the caveat was set here and said all the constituencies in Ghana had one person one year our margins of one or winning near Cambia on between the president your name Abe MMDC other mayor MC or whatever DC one bureaucrat and one regional headquarters our regional secretary BC on such a date as a party ama ya hwehwe sa nkofo no nkrata mu nya hwehwe o mu shini o mu ban ni mo bitima yimu ni yidi afiri mu at the regional level ni yidi firi se fi on do mo national level no ma sia ko hwehwe o mu ni mo ndim because look so represented president is not an ordinary thing. Don't forget to say a party na to Obama president in there say ni na wo bia constituency ni say we a party ni papa na said to oba obitimi aboa oman no na wasen aboa party anima minu because oba no when you cause the downfall of the party again it should become a president no the new bia we devoted and committed party member and no change so say what can be any one you which in the juma and no change so no we look at the traditional authority and the people because who could name a president no the people must accept you must have a good rapport with the people. So no me man. So we are the no. Almost short list in Panyansa. But your friend no you for sure and so okay. And say if we don't go and something like that. Okay. Yeah. Or chairman dear that. He's a very fine party man. 1 year party secretary. It's not a concern to Kuma. Yeah. Then almost saying one gentleman also friend Martin Yeboah. One also a party man. Then again former MP. Yeah. That's right. That department saying in your sort of stay warm. And I do moving Quakra. The Guinea could do a crano, in an tears and Canara, and yet that it's man north and south, or move on Bay, no more UP Amanapa. Now, civil society organization and alliance sponsoring the Yasuno Bay. Your one, I'm actually and your office in which you will call for mankind. I said, you touch Nangapan, food no more, and me and the alliance for Boon is and Puntu, the other Makumaso. But this is the problem ever. Now, the Akoban City and Casa, ye coveting, and then ye deco. Now, anywhere you made in an NTS veteran of the 2 months of constituency, one would be one applied. Say or the desire or the field so the MMT will be applied the cry but from the Nipano ever and the Bassa M1 it into one amount. So we didn't believe it until here Ohana the sign actually say Unia Konaka would do now when you be at you assented by candidate here or nano when you teaching us at MP contest a lot of violence by one. So the UDP
So quickly, as agents of development, we saw the need to appeal to the party people, the appointment committee, and then you make sure that things are done the right way, because you teach one Nkoranza, you create boom, you take Magnin Kanya, a trot for maybe 20-15 minutes never. You think to some no idea about using the airport or teach myself, which you win. The political landscape is very, very fragile when it comes to NPP, NDC, and even NDC land is very fragile. Yes, sir, company, appointment committee, you were under the mo. Say, process now, Omokase, from it's a one from Dino. You shouldn't consider a person. You can come on the new one time. The Omo go to any vetting behind the vetting, the Ananko appointing to be on Canada. You must so a council on your vetting. Now I'll pen apply. Now it be no more or margins or pay or meet my age man apply. Yesterday no. Nipo apply around 12, 13, 15. Margin terms the paya or more fashion. A paya M1. It's a Kwambua, a thing we peninsula over Jenny Memoir. As a matter of fact, another board party, M1 is development of within the party and its personal attachment. If you were very clear, throughout the political career of the party to my head. And maybe I do EPR, and you have it. And where over pick a form, so person contesting as MP. Over I am constrained and rejecting because my nature may say, none to about had one to domain. The next thing is an instruction and order came from a class for kind of for my and they force it. And what you really or call as a parliamentary candidate contesting or how you be by MRW. It didn't go for every one. Anyway, on the second, third time, 2024 election, you see violence, you see the presence in the political landscape in the NDC, it's not helping the party. It's not helping the Chima as a whole. It's the best way. President, Apano, where many you are better than the castle and make a challenge for a doctor or a lawyer. And the president of the republic again say, our competency be a solution. There are several ways of using you are very on the financial. Now, mission in the Tichima enclave, near my equation, let's say a devil no president, not one president. Okay, Nana, one, Yane, Mustafa Mohammed, on the original communications director, Adema NDC America. Oh, my, I should say. The whole Ghana, omo akase, wa udi anko 3 people, ananipa miensana a free region, eco national, obet me a petition, and inti ohe Ashanti region, in fact, northern region, any other region be homa or cite example say, ebi mo hanani din kahu, region, but ene omoma kwai ma ono so koye nkran vet ni bi. 2, president or executive powers. Say or appointee say nipa no ye party ba no susu obetima ye adwuma so call original vetting say one could be obetima appointee no enope uncle Nathan you can the president no one kwanya say on consult to be I'll be appointed to be na den aba na ninya soja na sama work no I also say the said at the constituency level would be applied to the balance of constituency and here. If animal rights is for your fighting to be teaching national, there's nothing wrong with that. However, the question is did they were apply this officer of the Metropolitan Chief Executive and more he never did that or applied it. That's the argument here. Now, now what is some kind of acrimony other two persons now one of purchase no purchase for no but then this constituency level so pay mayor and a party and rejecting local as my trap or the right to petition that man now apply in one now what can you see among 4 big me very sure some more for back in our very abortion for I think a whole week among for the design converting a good to all these records inside a good not at the end of the day will be can quickly go skill the war now we will
Imagine me say, I can't say, you are in a home and in Yamano. A president to be kind to opedy. It's not healthy for our democracy. But I my fa we in chatwo anti alliance for my team was 7 years. One buy reno buy 2 times in a day how about techiman and nunti and a penny and now say one convert in the origin in here. You ever see whom some no because what they can say president and for home obi cry to baby obeti ma bonidi na vetting cry no first in any ho young converting president what wa na ya boarding sebe DC and MC and then na hu sa na men and enti obeti ma bonidi wa bra one go through vetting BM enti mo ma hu exactly say how no or what by they are bretechi ma man no and I didn't na mompene. I didn't time in you were better. Alliance for young conducting any research to have a scientific proof how a buyer in the 2 elections if you were better, you can't say because we must conduct a research, not at least some scientific proof be a just one that this idea by into a castle call we are wrong. However, the HN said, you go home and say, what point you be but the very moment here, one issue of executive powers are appointed strict. Now, what set some ruby at Wama practice from Yenipa? When I started this idea now, what's a process? So, so for the better of one, good governance, at the year Juma, kind of what fashion, in the near future, we are president answer what one person of course you can just sit at your office there and just let them come out with the appointment. We are a person here. So here, more station way. That see you. I can see you or to be obey head of programs. No, because more apply. Apply. Wow, tested. We my programs manager and director apply. No officer or more against or apply. No more interview. At the best, we now go interview. You be a shortlist in the battery. The Domoko Master. You. I feel Muku do will be a man to office or Muna Montra and Ruby interview at my home. Be our Mugu be another council for some reasons, it makes me share the count. Almost sense you tell you say, will be able to say any panel, our competence be said you one more queen. It will be as any panel the year program director seeing woman. Something we call unhealthy working environment to be created. A gloom bono, mechanical, and you know, me, Juman Mobile, but man, if you call Nebo, and don't okay. We need anything is easy. It's in a bay, you are president, say, if I'm in Sana, one per more. Your jabber come win on M1. A bay, do not more of that thing, or more, and Margaret, Yamma about more deeper to a church, Mamma Dana broke and you. Rabbi upon square feet, by the Fena Patwa, former DC, Belco, but no, only nothing woman's uncle for Nano said you, I think that they have what it takes. The Bayanas or Henas and science by Ukraine, or more Marco vetting, maybe no, if you buy it to bring more peace than would be one shoe in disaster or could be. But there's never but I said you, who Yakunaba consistency level, who move for no. Regional level move, you don't qualify to, you don't have what it takes to vet you. Who are they to vet me? No. Okay. Also, I am what I'm paying for look, at the regional level, Nico Moko vetting 90.7 former chairman of the party, lawyer Ushua Deman. Board chair of SI North. Lawyers, no near Gugudamu, Womo, regional secretary, lawyer Adapsa, what it should be. And great men are Omajumu Dahon at Naso. It is a Copasa, not as Uncle Fuvinano, said you, did Buma, a Bassa and more platinum and Congo. I feel I shall say, until young phones here, that's in your listen to Uncle Moiso. Bye. What's your Sompa 90.7 FM? All right, so Nana Cry Alliance for Executive Director, and I know I couldn't come on. See, and I keep to have enough for call screen any quiet presentation of our Pamo Hana and Kobedi me a dance here. Yet to a banui and Nana may church and name be one and I may can say. Party
yeto obawia within party na nkasa koda no okofe post bi a baby say contribution ya de wen eno bi na pempen so bai me nkasa ma owura bayere me hwe constitution na dem anim sese article 243 or say there shall be a district chief executive for every district who shall be appointed by the president with the prior approval of not less than 2/3 majority of members of the assembly present and voting at the meeting. Wahunu omampanin kwa na wasa to me no. So call vet you. So one call vet you. So wunya favor of the president. Na president the boldin kukuro. Say nipa sumasi na mepese okoye mayor. Eno no we end of story. Baby a omo betumi agina e dey reject omampani nomination ne say so omo wa hoden bia omo fa hoden nwura assembly members mu na omampani boni din na oba assembly members no rejecting the first one yen rejecting the second one and dey na wa fail na ne chance na si e wo so omampani ye nomination foforo ohuna me dono se omo anko saa kwan yi so na omo ka se omo challenge omampani authority a or the be appointment in there I beg to differ as authority ni omo nsem constitution says to me no omampani nsem no omampani no e no be nti se wo convert you one convert you ubenwiwi enye wabojo but wunni that authority that prerogative no e wo omampani nko nsem nia onyo omampani ani madom eno mampani bonidin ndi dia aba no se omo pese anase se nipa no yenim so no ne beba na nyo ne beba so no ne beba na omo mpa the option no wo constitution actually uba article 2 na 2432 na was say 243 no the office of district chief executive shall become vacant if a vote of no confidence supported by the vote of not less than 2/3 of all assembly members, blah blah blah. And okay, why no or say shall be appointed by the president with a prior approval of not less than 2/3 majority of assembly members present and voting. In this omo bibia omo nwene nko honom na se koba ne sade omo dwene na omo hunu baabia wode ebeko ena so omo nko mansem ni ya because na metie no ono na dwene na wa kire men doubt men challenge men argue na dwene na wa kire eno but ne a me fa firi ne de na o kan ye no mu se owura bayere a kire obe correct no ho anyway owura bayere election me na wa current teachment ina the confusion ba na asem no ho na asem no confusion na de ba no technically speaking owura bayere nkan kire obia say magina election ma lose nti mun kwaye basa on kan kire obia nti ene wo de bonus so bo a enyeye number 2 owura bayere wa ma in a vacuum on te wa na obesi kinken Techiman South NDC me a parliamentary candidate party for no edge no tumu and also so converting and out of nipo mo converting na no mo ye primary wo mo ho and ye no for the 2 elections ni no na ye no so it means say party no will be pa bi o mo hunu e wo ni mu wo na metro no ndi ono owura bayire mama example so o mampani kofo o mampani atamels o mo use sa modality no the appointing Crawford as MCs in this owura bayire okonvert na nim kura no kokan na sem say miranom my ready say mesom party no me dem hu ba for the 2020 me dem hu ba for the 2024 bepem ne e shan this for adwene mu say techima election 2020-2024 you know mo we ne ye bepem ne omonte omo ho ase in this owura bayire ko committee ne no ko ka tro mo say me gina ha as owura bayire me gidi ye pa say election mienu ameko nyina me we ne ye but e bi eja bibi na sankan me enti
me so me contribution and me dey abo party no because at the time I'm a parliamentary candidate no me say me gina e dey amamo o hu na me tro no ne dey no to asum nti no 2024 yi oko o se obeko parliament no ono obeko bi ti oko ko ne manim ho ana mu no mo friend no se omra no se ono na Techima South MP nti se CI no se ni din ba minim so ono mo de na be ba de a ba se ni din ba bia na na duro ne din anhwe on ne be ba me se oba whether o convert you wan convert you enya adwuma because the constitution na ye adwuma constitution say president be 20 unya president in favor asan but morally no and abeka say bia president ayi say why say ba na ye court dan ma bobo enko ba bia brother so dey ho ana free bay mera so ho na free bay ai Tajima yes metia and ananma trankunya chia so we ko stream baby anana ende ye no say na analysis ni na very correct baby o ye na me fa baby free ho said ye na all can say o jiri say Techima NDC ni jiri say o mo win elections no said you ogina mbra no so kan say na so ogina mbra no so say mbra na nhihye de area elections no and declare Bayre so are winning elections. And if the president also a prerogative said all kind of, which is very correct. So you will be means all convert and very correct. So as when Mrano she de to abano and my Bayre so are winning elections in Techima. Inti that men can also are winning. I shall say or no a NDC for no team anything that person you from because said you nana kind e be show be trim say one convert into unqualified which is not another bia the same thing say bia ho na bia also utie na fee say o candidate no wa ka just wa winning here yeah elections no per electoral commission you end declares wa winning aba yen clear that now so monto man nana de no amenyina nana de na amenye one yen fa sentiments and ya the one eba we sentiment just feelings me feel say as a Martin come when I be yensa media Martin come the be ready as MC and mayor in Techima but what thing can anything come near the am about and say one Bayre has never helped even NDC as a party in Techima because one or by you know party na nkasa confusion be regional constituency level on any party for na nkasa. For the first time in Techima, now say NDC, omuankasa within the locals constituency, no, twase kan, ewa abontin, all because of Mpapemu, or Bayre home. Bayre, Kwame Fast or Baby would have once any kind of politics, no, a chairman sa Casadi and a Pabayajin cause, or say, see Casemwa Uraya politics, and you're very careful. Say, yeah, and it is say MPP. Or more reforms back up or more qualified and say yen open yen ko yin ko mo member bia card bearer member bia nyina so wetie atuo mu nyina ka de na atua na ya waje de odra akokoye yi no e wo se ye sada say na wo se yi free wa ye ma obi okra na nka adwo no betimi aye but it's not say ni sika sem content ni yi na sinchen esa so e hakuru no ye biemu a na obi obeye yi bia no o kasa obeka wani suade hunu ni ade ye tie ni etoma wa fair enough na yetimi aye and it says sikasem ni yenyi free ho because bebre na fi say omusikasem two na e ka asem bi Bayre so yi ni free menye ye unim de ntia for two occasions and we call elections. Look at the resources, look at the input bebia nka we say na ni so kasa berkwa na the MC kura me hu say so amano because wa bre as a time or by the two benya mu say that time na NDC two omani a na omusikasem nko Sompa FM do you know ne betimi agina mo betimi the resources abwa the first time or by no and odi gina yakwa aba even ukaya na nado clock say area bia 1p be win bia no be maintain MC na set Techima nkwa no maintain ho na issues wo ho and mo yi do nyina free ho wo on say that in say nipa no even ukaya President Mills obaye no one ogina pieces omo anya ni nyina no you compare all of them to MCs I think you should like that until we ni film krasa that time on and no in charge accreditational processes no okay so what you say until when it comes to result we invest it as or no so no say man sa kwanya na with the economy they say yeah correct but the challenge is that the man here say the NDC things that say Bayre basis here no be mayor no to me you know we adwuma den no ni ajemensa kosa she because rather ajemensa kosa ne impression ni dwumadi a wadi sunsuan so wanya wo Techima so no
ano den nse wa nya obi a onso ni mu odu a wa ye yi a ebeye den it is enko beye mayor no no otimi perform we say most MCs ni DCs no mo translate ya MCs no MP no yanti ebetinya boa amanako which and the mega DCs enke beye a enka mo for margin ko sa me professors enka beye on yema 2 and up on for council first one here say ye to abawia you don't see beye shadow in Techiman 90.7 this was ye to abanko and your strategy pa or your research expert and to nim kwa faso ye research ye near money ye underground the elections there so one in the coalition now on your smarter I think some more me in the class with some go school no anya election lusu da bere no lusu or ye smart man now you know so or the for like on your novice most of them say law school ma contact me na school no ko osunyane or law school or university osunyane nti onye obi a onimu ha but just that or ye to abani we won hu ni bio social involvement na ebema wanya nipa so won say yo mo paye o mo paniema ne ade na say da bia na no tututu amanfo o mo ko on his behalf but won say party o no obi apa na no aduane o enti da che say asidi nkatia mo ne nkrofo no NDC fo no bi na hunu say omo pe obi manatu a German sankosa they think say betima beyere na beyere so no esan beye meyo techimana amanfo be hunu te senka ye to abawie no anwe na woko no bisa ba nya biem yes ombe hunu obeye adwuma oyere hu ye adwuma na say adwuma yes wetimini course ade na timi aba besia because right now my God techima ade NDC wo ho MPP wo ho techima stands to benefit because be develop empunto na kono obi aba obeye na so be obeye na more nti ya no the advantage on when so oba no ye adwuma sa na o ma dwom but beyere na nkasa as a person no ekwa so owura techima no onya nipa no like na hwan nto nipa no sheda anje no nto omo nyinu ntum on circles bi a omo tu ginia matum no say one no excuse me so ye not na say what you say enti one your quarter unzi amamere no not na say excuse debi excuse the excuse say with the local government system no the honest truth is that say ye call traditionally pa ya na obi a omo fi say indigenous was advantage because and I me so kra no me titi bi say you say oni nananom rapport no yes enchadanya and I make say quarters no never grab me say I asofo bi kra na ko ye candidate die asofo no obi o mo so mo se mo ye sympathizers of NDC no mo bran ko mo nya no che se ono ano oni we so ye na de ne ya bad ye was certain quarters bi o yi o mo firi ade ni mu a enye ye bi ko mo ma obi bia o mo nya bia but o mo kasa kra na bi se na ya kra say on do fa o ono onye novice onye obi a o ye kuma o techiman to eniema o rezi nyina ye niema it's not call ye ma bayro we are okay because say normal ba enye normal sa because obia o baby say na na ko tu mra na correct obi so dey sentimental obi dey religious obi dey traditional ntini nyina na say ope we ya obi tin ya bawu them and that is bayro issue but say ya kase ya ade anyway ni or advantage and a two nipa o mo shortlist o no bayro mu oducha o mo nyina locally no 90.7 FM so about local politics now more money no we are very good they are known in the party or more bro mo aseni ade but in terms of weight bayira atwe o munyina because one two cases party for no more party for Martin atin Sunwabi and one other guy no me train no shortlist o almost any penny nyina be yire mu oduche o because one so call as peace no and on in terms of resources and a party na nkasa at the top no making impression plans na obo no akọ no ye we miensa o sunyane ni krom ho and atachima miensa na no beso be a mo de pese mo de no beso mo de na ko to ko sunyane o ma accept ni krom so utim so no onye obi a watana atachima aso no ase wo swa no na obetena o kakra ba o move to sunyane ti sunyane o tena ya most part of his life but now or connection or root ho because abusia hunde atachima ne se town most abusia for no mo ho nti ene na ma na bae nti wo na onye obi a oye kuma but baby o so wura no onye nipa no ho do no eno no akakakra on so to me stand so made him momu there the maybe oyebeto aba no ma o the comment bi na ano hye kakra say ebra so say techiman esirimfo no mo ho no omo so no omo ede omo ho that is also is a very unfortunate comment because sebio na na o kra mu unhye dem fi ho na be kasa o so omo no nodness na omo do so ebra so omo de omo ho
So no so indigenous no so ka so okay yes so no yem pe obi aso be ya wo anti na me ka sa ne mani nyina ye ne ma ekotia ne ya but one said na kan ba me de enkomo amadi ne me hwehwe mu amaye de ba yire ne beba but any problem bia me so me the only thing I said the aftermath onyamba BBC echi obibiansi dabi enye dabi onye intezo se bia de na sisu no but don't say who okromu a meka se Kofi Amoako ne media na kicking out of Techima. You know first regional minister he's a very nice man media na kicking no be you say the first media na stand there no first elections you call it is the media wonti ye was setting a ibi na say wenti so oban what me warming itself into this match enti yako nana wa hene akodru screen anim nti ye nko na 90.7 FM ne nko na all right ye nko nkofa nana wa hene Ghana independence a legacy of freedom and change enti nko ye ho presentation na yenhwe sede ne ma besi akọ na yehu sede besi akọ nana why kado okay enti yenhwe say betimi ene nana akwa kodi nkomo screen anim na yahwe Ghana 68 years ni yenya fa hode niamba ben ni niama ben na awuramu Ghana kra no ye independent nya ye kra no ya hoden ene sen Kwame Nkrumah abeye biko big 6 ne ne kekeka ho ne nyina no abamuko nanso so ye hunu ba bia ye kwa kuduro enti sabre nana ekrado a bibia tutom de technicians bibia tutom okay nana akwaba yeah ne right ye monitor una ye nko ebre no nti ene eye holiday edition ade a chen bia Ghana edi mfinhia aduo sia enwotwe ndi ye hwe fiti sabre no ebe duru ha ene keka ho na ye hwe enema edi kan ewo ha enum na afi bibia entume enkoso kama na enema nyina enwie peye ewo ye dwumadie mu emfa ema ye hu enti ye hunu eno sa awie no sadia ye ka no 68 Independence Day no ena ye sha ase no finisha dusia enwotwe enie na yentie we na yemra yeba yededi nkomo. At long last, the battle has ended, and thus Ghana, your beloved country, is free forever. Enti sa kasa ya omampani dada Kwame Nkrumah kaye no na ya bakosem kasa ya historic words ena okaye na okano anadwo a ade ba beche eye 6 March ndo okan sa kasa no eye 6 March na homache 1957 okan sa asem no na ubu akonta no mfinhia du sia nwotwe ne enne pepepe ena okan asem a yetie ye na sa kasa no okan ye no okan de kire se afedie yade ye ho afiri bronyina mamuo mu yade ye ho afiri bronyin nsam se de yade ye ho se oman a yankasa ebetume ayo ye mamuo ama bibia akoso abakosam ne akontabu kire se abibrem atoye fam ha no Ghana ne oman a yedikan a yenya afa ahodie na sa afa ahodie na ye yenya ye no ema ne be ye tete fore ye de no nti no ewumu ana wesu anyane de ewumu ana we anyane de ewumu ana we anyane de ti Ghana na be bie ekwan no eto ho ema afoforo nyina etume eba ebe di enso benya fa hodie enti no sade amaka no anadworo na ade beche 6 March 1957 no ena omampani Kwame Nkrumah okasa ye ewo baabia ye frɛ ho Polo Grounds ho na ne omaye no Kwame Nkrumah Mausoleum no ho ena ode tuudwa se Ghana afodie yade ye ho afiri obronyini ensem na saa kasa no okan ye ahokeka ene ne keka ho no eno na namu ema Ghana ye gina so
yɛde ade yɛn ho ɛbaeɛ na ɔde toa so ɛka sɛ sɛ deɛ Ghana yɛade yɛn ho afiri bronyi nsɛm yɛnsan yɛ tibiem na yɛntie deɛ ɔkaeɛ ɛwɔ hɔ. We are not waiting. We shall no more go back to sleep anymore. Today, from now on, there is a new African in the world. That new African is ready to fight his own battle. Toye no, yɛntie deɛ ɛno nso ɔkaeɛ. Fellow Ghanaians, let us now ask for God's blessing. And for only 2 seconds, in your thousands and millions, I want to ask you to pause only for 1 minute and give thanks to Almighty God for having led us through obstacles, difficulties, imprisonment, hardship, and suffering to have brought us to the end of our trouble today. 1 minute silence. Ghana is free forever. And here, I will ask the band to play the Ghana national anthem. Enti omampani Kwame Nkrumah okasa ye no ena oma sojafo no bo sa adwonwe se be ya yede be kai na yehu se afi de yade ye ho omu wie sa na dwono a okasa ye na yede ye ahomate na de bete no ehwa ena sabre enyi sibreyini ne franka ihwan nase na yepeja Ghana man franka nso ede esi so ewo ho ekire se yade ye ho yade ye bibia ofiri obonyi ensem a ye fa ahodie no a ena yesi ewo mu eno Ghana franka ne yenim kokko no kire moja nananu nya ehwegu mu aye akokko srade ne kire ye gudi a ye wo ena eye ahaban no na ewo mu no kire agu ye kwaye ne keka ho ena nsoroma tuntum no kire ayonkofa nyina yade ato ye ho so se yade emko na yedi enkunim na quick one efiri afi 1957 ade besi ene Independence Day no nyina na yedi no Accra honko a ye kire ye culture ne dwumade bebre ena na yedie na afi bia yedi sa da ya mfinhie dusia enso edusia nwotwe enie na ya yedi na Accra Black Star Square ana ba bia from Independence Square school nkwada security fo nyina ko march ema bibia eye kama ewo ho ye ko nkro ene mmea no so a enkrofo ko march ewo ho enom ye sade ya kopem afi 2017 na adodan kwa Akufo Addo ba mamu so ena oye na dwen se nye Ghana Accra nko na ye Ghana nti sa adwumadie no yemfa nko amantam no mu ndi o hyase na breso no na ode ko mmea boso afibia so a ode ko region ba komu na yakwa akodi ye de no so ye adwuma ba bepem se na no ye to abaye a omampani Mahama so ebaye na adodan kwa Akufo Addo sa ade na o ye na ne botaye nyina ne se obema yadadan no na ede oman nkabomu ebeba afi say ye kodi independent e wo region bi mu a edom no ebekọ no etwe ahoho ema wo mkoye ensra ekohwe ho se de anema ewo ho ye to nema ye da hotel ema ntamu honom sikasem ene nema ewo ho nso no etumi epija ewo ho enom na osha ye independence die mu no ade ba kopa edimu akotena nde ye ntinyi mfirimu da eye ensrabo a suku nkwada ebo ewo park so no ye den a ye ntumi nyi security services for ye bi civil service for ye bi ewo ho enom na eduru ho no ma afade a ye fa no ni nyina kire
ya ho hyeso ye nkabomu ene ye tu ho akyere se oman no ema na eduru ho no ma ya fade no mpo ekere se Ghana ye ya adehyeman a ye de ye ho ewo ho omampani na John Dramani Mahama baye ena o ka se enema ye we nyina no ye nya no kwa fi se kwanchan de efe ye de sika na eyo Independence Day aye die no de kasuso ene bre oman no ena o ye mfanto ho se Ghana di mfie aduonum afi 2007 50th anniversary no ye di Independence Day no ye wie ye no na oman Ghana ya boka $20 million ena na ya boka 2007 de no nko a eno achie no dwumadie na ye didie no etumi boye ka 16.5 million Ghana cedi edi koduru 50 million Ghana cedi nti no approximately yetube boka 17 million Ghana cedi was celebrations no nia yedi no afibia no eni to mampani Mahama bae o se wadane hwehwe no ani na yedi na Accra Nana Akufo-Addo de call manta no mu ono so de wabae ne de a waye nie waboni nyina atenase ewo omampani aboboa no botaye ne yetietia se be ya oman no eka ye bo ewo Independence Day no hono ano bebra ase ye bete eka no so na afi nso no amantotoye no ni nyina akonka nti afi we enedie omudi no omampani aboboa no ewo Jubilee House a ewa Accra eno no botaye ne se omampani ne dom no omuntu omoto aya ne se omakwa adwuma nti ebeye te se de dada omokwa adwuma no eka bi anim yenkopejo omampani akonwa yenkopejo omampani table yenkopeja bibia omampani atena ye honom a ena ebedi se ebe ya niema nketenkete bi ebata ho a ebre ye eka no ebeyi ni nyina na yebete so ama ni nyina afiro nti ye wie no de aye kan se Ghana Independence Day no ya de a eduru so se ya ye bonsra ye kyere ne ya yenim ye de ya dina Accra ye de akọ manta no mu ni nyina no botaye ne ye baako ye hwese de ankabo mu beba na ye sikasem ebenyini amana konka nanso ho kapudu a ye bono nti na ama afi 2025 die ye se ye hwe ye ntoma so na ya pam ya taade eka no eni sikasem aye di nti no ye nya ne kyenkyerɛnkyɛn ewo ho enom na ni nyina ankamfu ya no 6 March de ye daba ko a ye ntimi nyi emfiri Ghana ya mamuo emo oni ye ni nkomo Facebook Sompa 90.7 YouTube ni ye Sompa TV ena afi eba WhatsApp ni Telegram na 0598994994 eduma time ni nti ye fancy ya nana ye da sepa enti sise ye hunu ye independent no baby e sha se free de akomu ene ade a brother wa ha enti mema no be sima be miensa bi na de kokohwe kutie so obi kan ana brother yes adwuma me be da sepi say debate ni nyina the celebration of independence no personally I am who say activities of independence in Israel activity here when it comes to education and kolani baby kura na o man go school park obi so o man ni ndio there be say the tiene say o man yan select o mu no schools no wanko ye select o mu kura na wo match bia onko enye no kura na o park obi san say dey ntina o mu tifi o baby ni o me de makwa say say voice for people say bia we ko bi say na o say o mu ko match e dey dey ko match ati on dey on na ma me kwafu on dey ko match e activities na e be bo amama mfo mu nti aye sad but say brother say eno no e say nka church o mu school mu enye no kra media no kra so edu BBC abonsi attend ne bia nyom nko ane ya ke benya tan say de ne education ya education ya mama mfo si enye 68 years obi nga Ghana kra nya kra ene enti I think activities no we can also add other activities bia ebetia reckon ade bia art of them maybe a communal kind of thing it in Ghana independence na bia faith ye be kwa ye say and a weekend see the kind no ye kwa prapra ye kwa ye mfanye bibi ye nya time ebetimi dia ye ansa ne aba marching no honestly moving from one place to the other no senye eka ne wo mu na me to me no manage ho eka no na wo se yehwe the entine say as the bibia ya cry too much enti no sometimes you move the cover bia na ka megiri say enti say now no yenye no every year crowd from time to time
we can shift it to other places. 90.7 FM. Yeah, man phone so aban baby ni near money at the now. Cost you. Yes, and I make us say cost. We have to look at the cost. But the day cocoa baby ni a year dear. Send the cost na Ghana cost no go. You review on my hand and your cost in the pay. Obi hot man also the end of Juma no about baby diabetes. Say yes, so no. Nipa no yes ano. Yen chino. That is the challenge now. But I believe President Mahama Krane say on yeno afibia. From time to time we can shift it to a place. From time maybe you can give it maybe 3 years. Be able to be a bois Emma. Ye be krunu mama for the okano. I walk about make us a voter regional minister. Dr. Ibi only maybe depends on an voter regional minister or Chiman. Now Oba was hey. I never knew Tejman is nice like that. Do you know Tejman is bigger than Ho? No, yes, I was say bigger. I mean, I'm a Tukuru, Ho, the Amiana Morma, no share near. Now, was it no? That Yana no kind of car say, really? No, say, I'm a two who I make a and also on Kobe investment with Tejman. That was his first time. Our bow. Ono regional minister ni po bedru no ne nam to de ne car no me ne nam ya to be ye bibia o national event ya bi bibia no be ye ho nya Farmers Day. I think so. Farmers Day correct. Oh assistant Farmers Day no buy will be he impressed with the chiman ni be na regional minister to say regional minister James Town yeah to ko ho nyina ko no Techima more surface no beautiful it may be investment wa even you know it is sometimes said the air cano say you know every year be a kanya the idea from time to time we can plan and plan well nanke dia but this program say when you be a good organizer all the strategy about yen degi yen vayen santo futunu be say we ye ni na ya kona these banks, Echo Bank, and no one on sponsor. This one is no money, on sponsor. By Anna, the Omians because activities in the Umisha. And it mean go down, Payana Kakwa event, and then Kwan, Grabu, and Tias, and Ebinu for whom Eddie. I believe, sir, you're independent, will be almost all Ghana and you're independent. So there's no need for celebration. That be your independence. What kind of economic independence? And another thing. Or Brunmeka say, you demystify, yeah, more being the baby. Political independence in the yenya. If we are to deal with baba you seek a 7 to 10 no and also so ya wo enkwala ya wo ma ya wo niam bibra bitimi aye but the independence in the yenya Intiano is well celebrating. If there's any other you are for be a beya and also yamo ho bra ni ntimi nkon kan da say if say ye kaya ehiase ye kai na yema activities ni deep enya more educated information be mra not necessarily say ye kwa kobo dwanko but school mu ni ade ade na yema activities ni kama drama no ni ayi and afi ye ni so ade hunu for the next day in kura ni wetin dia ye drama ni TV so ni ade ade na ye konka. All right brother me da sepa na me fanka bo ntwam na here nko na te say na brother ka no education war Independence Day no e chire school me say ma no ko e chire okay unza bepem na ye nyina ye nim say polo grounds old polo grounds no hono wura Kwame Nkrumah declare independence no okay enye ho a sir enye ho a hono de na wa share CPP supporters okay voice ya ye boss CIA na wa share CPP supporters ena na wo kire o say okon no yakon ya wie ya nya ye fa ho de hono keka sansem we nyina ababe ye popular na yitim ye ko school na ye sua sa de no but the real announcement no or ye in Parliament of Ghana say ya te ye ho no on da no pe na ma bie 1950 54 yeah 5th March 1957 5th March 1957 no or more parliamentary Hansard and na ma bia na menhwe no ora Kwame Nkrumah year statement no say Ghana ya de ye ho ya je won fra brofo nsam no Dr. Kofi Adrefaguzia and no second motion no okay e wo parliament indeed technically Sabre na prefer no yeah member of parliament Wenchi indeed technically Ghana ye independent declaration no yeah no Parliament of Ghana but polo grounds they na cover akata so obi anipa do na ni and we declare independent but we declare independent no Parliament in a motion
and Dr. Kufabi for their second emotion. No, and so polo grounds, no, and not dominating for 68 years. I think, sir, Sabre crowd, not Parliament House, no, a bang, a hono, and old Parliament, yes, in Kroma, you want your another education, but about time, until a man church and some more. But I do my fan kai winter na Regima Johnson and Twaso a year and kai bossem. Ena mede eba ene anope ante Elizabeth Wia dodona freno amajo ne yinka ebo SM odinfinhye dusia enum yipaso empanifo ana asofo ewo ayisie mu Right Reverend Dr. Nathan Idrisu Samwini Methodist asori sofo pani won kwansan ha no 90.7 FM Methodist asafo me won kwansan na afo yipaso mpanimfo eye abusuan pani yawusu dodona freno ya nso a pinihi enowo nana kwesi ankoma akoye ntoambo somfo sesema kwaku fokuo dodona freno ejanso pinihi no nana yaw amone ni nuanom ewo twias one twiase hene busua nana Gabriel Kodom cheche ni kumase owura Joshua Pipim owura Ifa Kosa cheche ni kwansan na afo Nicholas Boahen ofa Asibuo Peter Afum Emmanuel wonyina wo pinihi owura Adu Kwabena oye Roman Catechist ewo hyiayem oba pani Abena Badu ene ne ma Faustina Tewia ne ma Agnes Adubia dodona frena Adwa Roman one ne ma Lucy Boahen dodona freno ma Lu we cheche ni ewo nkwansa anafo nana Abena betene ene ne ma wa konkontituma se akua pia ne ma aseche Abena kra ene ne ma pinihi afia manu ene ne ma ama Boahen ene ne ma wonyina ewo pinihi oba pani ama Tabua ene ne ma oba pani akua fokuo opani Paul Asante opani Kofi Badu oba pani Yaduku one ne nuanom Doris ama Pokua ene ne nuanom ewo pinihi Agata Afriye ene ne nuanom Kwakubafo ne nuanom Kwame Frempon ne nuanom Yawusu ewo Kokuma one ne nuanom oba pani Mary ewo Dotoba ama Kune ene ne ma ewo Tuobodom Veronica Owusu a dodona freno ante one ne nuanom ewo Techima Ayigbe Ochrema Kwame Ajei dodona freno Star Studio Nkwansa Adriana busua pani Kwaku Apple oye pani oda Holland base ano Adriana hene nana Kofi Poku wasasema Adriana hema nana apem so ewo sasema oba pani Adwa Adima Okumase oba pani Echa ya ewo sasema maame Abena Tewia ya anane akosu Badu ante akosu abo onyina ewo sasema eja ne bada fome eye owura Joshua Pipim cheche ni na ewo tanoso Techiman ena eye oba pani Ajiman ye wo sasema ni awafiri mu ni nuanom ma ne mema ye kwaku apawu oye si wo Holland base nkwansa echa ya efia afrane akua mponsa wo wenchi kwabena danso America ya bibi wa Accra ya o papa adesheman akusu esua ewo na regu osayesafo wo Italy akua sewa dodona friend nana yere estate no wo akua cha dodona friend no mama ochesunyame point 4 Felicia Ntiamwa Felicia wo nation mu sister Anima ewo 90.7 FM nuanom Abena Adantamu one ne nuanom wo Kisima openi Kofi Poku wasema kwabena nkomakon ya nkomakon nyina wasasema honorable pa kwasi awia former assemblyman pinihi we director JO Awia and Brothers Limited Francis Awia dodona friend dada we director JO Awia Construction Company kwaku baafo ewo pinihi kwabena kodom wo kentampo Kofi apa wo pinihi akosu abafo a ewo sasema ya Owusu ewo Kokuma one ne nuanom honorable Amufa Nkoranza North MPP chairman one ne nuanom emma eye amabrago akua JO sanso ena Sabina dodona friend ma bena we chechire ni nana kwasi ankoma ko entro abosomfo sasema oba pani amakwa ewo Kumase sanso na Doris ene ne nuanom Okumase opani osai kwadwo ene ne nuanom Amisa Kunadu ne nuanom ode sheba Kunadu yi adom wo echa FM one ne nuanom ohene nana Kwame Bafo Ajei echa FM kwansa
Kofi Rasta Shankani or any nuanum ewo Kisima Sister Araba and any nuanum or estate ya comfort and any nuanum ewo Sasema Abena Sewa ewo New Market or any nuanum Mami B and any nuanum one crying Akusumu Nyantechiwa ewo Nkwansa Fie or any nuanum Ama Esther and any nuanum Ama Japoma afi odi ade 4 year echa ya ena afi nanane nanankanso edu oja wachire kan busua benkum ni nifa ho anopei ede areho ese nkwansaman nyina aye ese Auntie Elizabeth we adodo na frɛ no amajo wi odi mfinhia adu sia enan na ye onhwehwɛ ya busua mpanimfo ayonnie wo mo kyerem sɛ nyame ya adoma wɔkyerɛkyerɛ me da ɛwɔ yɛ nim yɛ bosome a yɛwɔ mi da ɛtɔ so nwɔtwe wɔ mo de no bɛto empam na ɛwɔ Old Council Nkoranza South bono apueyɛ hanom a ahomakye no nan na ɔdampam abusua bɛtena ne ho amadɔfo abɛhwɛ n'ani akyi kakra animu ɛbaeɛ a ɔbɛma no so na wayɛ awufo som a ɛdi akyire ɛde ama no na sɛdeɛ ɔkyerɛ mu ɛno saa memenda ɔyɛ saa nneɛma wei nyinaa ewie a ɔbɛkɔ akɔpɛ no kora brɛ ɛwɔ ɛyɛ Old Nkwansa baabi a yɛsie anaasɛ amusieyɛ ɔpɛ no kora brɛ ba memenda no ne kwasiada no ɔbɛba abɛtoa ayiyo no so ɛwɔ council dada mu hɔ a ɛwɔ bono apueyɛ ha ya awia prɛmtoɔ kɔpem anwumere no nsia na sɛdeɛ ɔkyerɛ mu no kwasiada no obɛdi kan akɔne na ase asɔre ɛwɔ Wesley Methodist ɛyɛ asafo ɛwɔ Newtown Nkwansa na afɔ bono apueyɛ 90.7 anɔpa no nkron kɔpem awia prɛmtoɔ ofiri hɔ ba ɛna ɔbɛtoa ayie no ɛso ɛdwoada bosomi da ɛtɔ so edu abusua behia ɛwɔ wɔnom abusua fie a ɛwɔ Nkwansa na afɔ bono apueyɛ mantabi anɔpa nonkono na afi wɔn ayɛ ayie akyi ntotoyɛ de ahwɛ sɛde a wɔnom ɛde hyeɛ ɛyɛ Elizabeth awia yɛ adɔn afrɛ no ama jo na yie esi ɛkorɔyɛ ɛnkaibɔ yi owura Kwame Agye ɛne papa yaw ɛna abusua ɛsoma wɔn a imputupuru ɔde baayɛ ɛwɔ Adea Akye Abia ɛso mo anitie. Alright, enti ena nana ɔwɔ hene ase na sabre yɛwura Juma Johnson ɔbabedu ɛnɛ deɛ yɛtam no kɔpa enti yɛbɛbɔ no tew na yakɔ anim yɛde abibiman ɛna ɛba yɛde ɛba nti ɛnɛ enso so say yawade bia no de bibiman ba nti yewura Juma Johnson as God atenase nti enko de enko tie we na fe yemfa yedwumadi no enhyase Okay, said ye makano Yura Johnson Jima as God ewa openi akwaba mejuenya odo Adwumawura eti sen yangopo ehira me pa wow eden yamiasi eneno ye hwe niema bia eya na sisi ewa maman ahodo so a yeje gu especially ya pomudin ene sene ya nkasa ya sitrem bekoyi nenso ye nhwe ho asema ebi ni ye economy social political demographic and afi long term mabobo so sa nemu ye beyi ni makomako na ye timi edi ho nkomo de di kan no ye behwe yen ya sitrem ye sikasem se na isiko economy yo and was bebre ye shas ye no yesusu niam bi hu se ade bi a unim na eye papa na ubuwa ni gusu a ohawa hora e de beba yeah abubo bre so na ye duru apomdene so se oman a obebu nani egu na apomdene so no ohawa hora e beto oman no na ohawa no ne wabobobobo so no se oman bi buna nani gu na apomdene so se ne nkrofo apomdene ho anhia no a ema oman no ni sikasem eto afo because eto afo a this is kasem sei
ni entra ni square sem say ne say ayarefo no gu man no mu a ontumi nya niama ontumi nya niama nti productivity be kofem afi ni entra wontinya niama no say onya ahodenfo a odi ombeye adwuma nti apomdine ya ade ehia pan say nse man bia bunani gu apomdine so afi ema sika ombo wo nuru a omode be ma omo amanfo no kanu be kese pa eto da bia ya na ye niama budget ne nka ho a eno de ya na mentante se wo hwe nuru a ye kra e de ba ye man mu a na se wo hwe sika a ye de kokra nuru ba bo hunu se oman no apomdine ho asem no ka ye bo no wo ho no huna obetimi atiase yie pa afi emma afi yenya ahodenfo a yede womba ye adwuma we lose human capital obi wa ye odwonfo pa obetimi de nsa ye adwuma ye bibi nso onti apa oni bibi a obetimi aye eti se oman a obobu nani agu ne manfo apomdine so no oho ahoro bebre eto saa man no nti kakra maboso ewo oman no ne sikasem ne nentutoe no ehon ne nia makekan onya ahodenfo de ombe ye adwuma obobo ka bebre ewo nuro ho obakra nuro nti ebasa emaman no se nipa no yare a nipa omo mu yare a na man no so yare se man no yare dia na man no ntumi enhwe ne nkrofo nti ye kan man a na edi eba kuro so nti se kuro yi tete no se yare bi to kuro bi mu a mpanyimfo sore ehwe kwan on bofa so ombesi saa yare na no isan se yare no je ntire ha kese a emakuro no nkan kofem nti eyade a enye manko yekuro abusua ene nenkeka ho nyina okay nti yenhwe ne social enso so yehwe the social aspect of it na se society bi ekoba se nipadom entiapo yapomdine enwie pe ya ema nipa omo ye mobo omo ho kire omo kese pa ye mofra yare ba etiete se wo manmu a mofra afe ne omo mpomdu ne peja nti mofra hu amane pa na ato nkokora ene mrowa nti eyade a ehia pa se membi e hwe ne nkrofo a ohwe me pomde ne because esan say mofra no ye daache na mrowa ne nkokora no so se ko ba se wo hu odene na wabrowa da ho wa kokora da ho a eje wo berebri no kwasem pa ne se unyina durubri bi a wa ho odene no nkwammo no ntimi nyina yare bebri anim na mom se nipa na nyini nanso otiapo a ye kan se nyini yare no na enye hu utimi gya no ho kwa adwuma ba utimi gya no ho ekoye niama na mom ekoba se enye nyini yade na ba beka yare ankasa ho a ahomtepa uya adwuma kra wadwene ewo wachi nti apomdine yade a hu hia kese pa se oman bia kuro bia busua bia edina ni koho kese se ne be ya ebetimi aboa ma yebenya bere edi ya adwuma na ka yebo adwuma yekwakoye no yensare mfa nkoto anuru ezan se yewo yare bi wo ha bi yare ka obo no ho no fie no ana busua no to omudidi a omode bo yare bi ho ban ana se omode esa yare bi no se ye de hwe nkra no school a nka nkra no be kwa ni mu pa nti yare yade a brainy pass kese nti e se ye mpomdu no de ye hwe so ye pa afei se ekoba se yare etiate se wo man bi mu a
omo amunya apomdine ayare sapan bi o tum to play na okọ abrochi na wakọ hwe ne ho yare o de nuro papa bi ba anaase bi wo ho na o ye dinsini oni fie o hye moto si wo na ne ma omo nom saa nkrofo no omo nko an koso sikasem mo omo nko an koso na ama omo amaka no beye ahiafo de hia ba nti se ekoba se wonko an we yi a mfa so be ne wo so se obi pebosia wo ho nko an ye ba nipa no kura o pebosia akosa ne ho yare o be na wetima atu ama nti e basa de niama a ha dwene ba pa afi ema nipa asetena mu anije no sote se yare atiatese wo man mu na tese COVID-19 be nipa nya dige anije ese nipa nya de tenase na afi ye nyina ya ka bom ya niama no sote yare ma ye yibinum totwene yare etima ye yibinum totwene so okoduru ba bi pa eto da bi na okohwe se ye obi ayi a ya na ahumte bi kura o ha o yare kom ni kunu obi anya da ye ama no nanso kohwe se ye na yie niama ye pa ne ka ye bone ye ho a na che se apomdine ho hia ye kese te se ayeyo Sompa FM ya nhye saa ne man ketenkete bu nso a ye di bone ye bone maka se ye bone pa ndi e wo se oman bia manani ekọ na pondine ho se ne be ya biaye a yare wo no nipa ani jesua na nipa ho keka so esua. Okay, I think you're political. Politically no emma amanfo franka amanyofo bekwa akopɛ mwa afri kyerɛ sɛ o bebia adwuma ha we krom ha de wɔ niam wo ipa ntu bebia adwuma a wobenya bi no affect no make that affect na eka no esan sɛ MP bia no wo ho kwan sɛ wokɔ abrochi kɔpɛ nkrɔfo oma omodi nnwuma ba wokrom MP fo no etia saa kwanya no wɔ hɔ zenka ye won Nkoranza ha yi ye wodua cashew yi MP betimi akwa lobby a kyerɛ sɛ ye wo cashew ye wo niam bebre nti bra na be kan ye ho na ye no nyina ye nye company na eba na hwɛ sɛ nkrɔfo ebe mu yare ne deda omo so omo ni apomdene omo apomdene esua nti mwa ma niama nkoso a onya nipa ma benye afi nso emma abrabo no enkoso nti yeto aba oyare eti se nipa ye 100,000 ni wo Ghana wadwene beba ho so na nipa 40,000 ne ekoto aba ye be se afi o man to aba kra o adan man ye be keka ne mebebere nanso na ye afiri se sa yarefo dɔɔso a among timinko oda hospital 90.7 ndi ye pese ya ye check ya ye to abawi a ye check ni padodo na omoda hospital na ye check omo a omo wo fie nso na omo yare a omo ntimi anko ebe bua ma ye ehunu se saa yare eka ho ma saa ne ama no nyina emma ne ama nkoso ye eba saa emma aman no edi wo ne tu aman foforo so epemwa na se oye man bi a wa yarasa ne apomdine enkoso na de wo ne tu man foforo bi so a no kwasem ne se omo ye one omo pe se uto aduru na nnuro yi a ye omo ton ma ye no omo so ye abusuan o eye abusuan kese pa ndi obetimi am waduro bi am wa anom onu wia no aka che say side effect umo won kwam wa no ni ahodene na wa ma waduro ama saa tiyare no kono na obewie na side effect no abaye yefunyade nti da bia no na nnuro na otonom nti ebasa emma amanfo fra ye ho to omo so no ekosoro dodo okay ha
Afi yenhwe demographic no so. Demographic no. Say o hwe demographic issues na. O ka demographic na e kire man no nipa horo a ewom. Che say e kire mmofra wo ho. Mpanyimfo a wo ho. Mrantie a omwo ahode no wo ho. Na se okohwe saa nhyehyɛ no a nkokorafo no omusikasem te sɛn nkura no nso a omuwo mu no omawofo sikasem te sɛn na mrantie no so kura nkasa na omusikasem te sɛn se ode saa sikasem nhyehyɛ no toto ho a wobɛhunu sɛ nipa no wo fem pa esan yare enti kakra omo ya hodenfo a omo yɛ adwuma no omo de yɛ adwuma to nuro ede esa yare enenti ema oman no ohaw no ekofem fem ekɔ no sɛ bebre ntumi nya ntete te sɛ suku nipa no yare obetima obesida na wako school enti o check ne democratic area onya nwomasuafo pii ebasa so na man no nimdi sem ekofem afei omo mbesua adwuma nso ankasa no eno so ebekofem eti affect unemployment niba bebre titi betna tena fi a omunya adwuma enye eti se yehwe saa niama we no a emma esi nipa bebre kura awo ho kwan se yare ati atesi wo man mu a nti nka nipa domo anka ebenya omode akyekere ban no eno so eso timi ete afei na nia eka no kura de se kwanya hora esese nka nipanya edibu man no saa kwanya no enyina ohwere ezanse kwanya ba se o adwuma bi apue hia mrantie oha enso bakwa na wo mrantie dupe ba baka nyina ba yare a ede oha bebreba na nia etwa akire kura ne se emadodo no adwane kwa amanfoforo so se ne be ya okwa ubenya apomdene papa na se wanwane a na okasa obetena ho a ani obetena ho a no wawu na saa nyama we nyina no yebisa se dia ne de ba na ebesi dan na yetimasi ano kwan yenhwe ye man mu ye wo akwanya bebre odman kwa ba de no abibi man de ya hoode na ode maye no ye soronko nti mmorofo kura asuro omadwene ho a omontimi ntiase nkwammo yankopon de maye no apomdene kese paa wom na sene ebeya ebehwe so yie no eno ne ma yare ba mi metimi agina akase COVID-19 be no Ghana nkani bebere na ekawe so kra ye wo ho aduru saa ye fe ne papu saa papu no e odada papu no e odada nya ade foforo bia na mrofo a omuwu e no sa o check abibifo a omuwu a ewom se ye mu binu madwene ye nse omu inflate nipa no kra wo Ghana ha meka se omu inflate a omu twa bigum because ye say COVID-19 bia ba mangwase ofre mangwase amangwase ye shedda tua na monko be no call centered ko bi say ye di bi free amangwase aba ye si da bi ye woni ba bi no won a ekosi omo abrante ba ko bi me nkai awofo yi ya omo kwa kosi no no omo say ye ma boys no ngosie no esan say COVID-19 ni aye no ne boys nse sa dia omo nko quarantine ne mma na ne yire nom esan say omo nim yie say nye ne kuno quarantine so nko quarantine se nko quarantine ye Adea aka ho a kire say edoso abibiman ye wo mpomdene na man bia wo kwan a ofa so ani mpomdene ebetimi akoso na yen Ghana yen mpomdene no ejina nnua ni nubura eni wura aso na se ye pe apomdene papa e wo se ye die ni hwe ho enti senka oman Ghana tiasefo enuru a amanfo chechire ne ama omotonton no ato da bia emwaye nke se Ghana president o sheda hwe district bia no
yenya laboratory bi a ɛwɔ hɔ a sɛ ye pese dua bi ye test ne pa ɛwɔ mu a gye odi free akotek ho kwantwe di poison bebre a ɔman no daakye ɛte esane mu esan sɛ me manfanto ho bi yare a ebeku nantwie no ebetima ku nipa ente hwɛ ade bi o obi abɔ we decide obo we decide na okwa eti sɛ wonya nantwi na okoto nantwi eti sɛ wonya nantwi na okoto nantwi na mo a fagu ade mu fansuo gu ho fa bidie yi bidie enya adwuma kese bia yi bidie gu so buya so si wo ebeduru sɛ obukwa kofa no a ode bɛyɛ nkwan no na bidie na twe poison ni nyina afiri mu odoma nkwa de niam we nyina domye abibiman minim bra ye benya bre ahwe bidie ya ode aguso o tomatoes a ode bɛyɛ aduane ne anopa tututu na ode tomatoes na gunsuo na ode bidie agu bidie no bɛtwetwe poison no awofo a motie yen opa apomdene sɛ ne bɛyɛ a usika kakra obenya no obetimi akora nti no dwuna apomdene ho emfa rubber nkata aduane so mo ono amo no de rubber kata so nye saada pebode ewura uni bia kosre bidie ana nkontomre this time de ni ho afa bio rubber mu niama ye nonom a agu awie mu no nom etan sɛ rubber kran ye mfa niama binum a te sangum bomma na sa wode wo ne ofiefo de ngo ne anwa akoto amu no begu ngo ene anwa akoto amu no begu yenhwe yempomdene no asuye pe amangudua ana moringa ana dua bia o hwa yedi hye na ne bidie no yam ne fiko na guguso eduda bia fa bi gonsuom na ankra no benom na so no bi Sompa FM awudura awura mu yi eyi binum pie sane ma we nyina sa wo ya minim sa abusua bi wo hɔ a ontan doctor esan sa omohwe omompomdene so yie na sa wo hwe wo pondene so yie so a eboa wo ma wo ka wo body wo mpondene so no ekofem eti sa afoforo ni mu a bidie ya ade ehia pa na broyini behunu se afefe kare no na ye fe no moto ndi na moto no de utidin kura ye wodi moto broyini behunu se akire yadwene bia ye ba hwan ni wono aye agu konkom se activated chako bidie kura no a watu ne din ba ma na brofo din ndi anene akwakoto washi moringa dua papa bia aburo dua shi na yam na fasi wo yenni ne brano se ye ne saa obohunu se yempondine bekoso se brofre ba dipa eyi poison efri ni padua mu eyi poison brofre no ne nkomu no ni wura no se oyam na sone so na anomwa enso yi poison pa na ma pomdene na mpo se oba kwa wo so na doctor say obeye no operation ti onko boabo no ho a so obenya gidie pa blend brofre ni wura from no bi na onom so koduru na bebe no operation a onye no operation ye wo sane ama wo nyina na say ya nhwe na ye kranuro edisika kase ye kranuro a nuro no so a ye kraban ebe kunya kakra nti medman wesi no 90.7 yenhwe yenua no die mu ye okay na yenhwe se ye frɛ bibi contemplation no aduane a yedi a niama binum bɛfrafra eye awuduro no yenhwe nsuo a obanom bia no hwɛ se nsuo no en contemplate yem bibi foforo bi mɛfra nsuo no na yebanum nsuo krogen anopa bia no nke betumi a nkanya ade a ye no aye digu yam ansa na wa didi ade a no aye ti se de unya moringa
ura na obetimi awe amangura from no we na mene kamiawu ni ura se wunya no papa we hokoro ho kama na we anse na aduani ato yam dandilong also ana batutu awunya ni die no pakura njukire wonse hokoro ho kama nanom anapa bia ebe boa wo mpomdene na ebe ma wo ka obobɔ ne wo waduro ho no so ate na nro bebre ayo no ye poison nro bebre ezan say wa atwere gu ho aka kire say side effect na ye kwa kohwe aduro no kura yenhwe na ne ya ha me kese kura ne say ye kwa koto aduro drugstore no yenhwe ho sa aspire yenhwe aspire yenhwe 994 0598 994 hello. Yeah. Good morning. Hello. Good morning. Hello. Morning. Pacho udini baby afefi. So mama trema massage. Yo massage yenti o. Pacho me mama iku. Yeje monso. Rasco. Ikadia sodama why? Why are dear? Now kasa okay na muda papa. Ntia tie force de mi say ya papa. Wa boye papa ya le do so. Ani wa chire de. Yango pan me do so. Ya me shira da biya e betio. Sompa momo adwuma. Amen. Akọ no so wi aya afle me why? Yo, ya fa number en flash. Sompa FM. Number no be afle. Ayo, mate. Okay, yati. All right, 0598 994 nti yebefa bakubi aka ho nanka yapeje mu sanse ne de yebre no etia yen 0598 994 0598 994 and 0502057003 na ai de wo se usora no pa na wadi no wo se nsuo kan wo benom ade ba ko a eboa pa wo so anopa na obuto nsuo kakra na onomo a edikaro yemu a eboa pa sa ekoye den wo won se nipadua no nye da bia ne nipadua no mu wahye dada enti se odi nwunwunu ko nipadua no mu ntem so sa emo nipadua nti odi nsuo de gu nipadua no mu a edikari ye mu adwuma ansana bibi foforo beba aba ete se odi aduane aye noaye wadi obi weka se anamle anopotutu de me medi kwadu anopotutu de me medi brofre wutimi twitwa brofre no papa na wudi ansana obedi aduane bia brofre no ko clean niama ewo yem nyina ana wura mekekan clean niama ewo mu nyina ene bibia en compete ene bibia ensi akan nti adwuma esese eyo ne wo yem no akansie bia ni ho kroni nyina kama ansana nipaduana amove nti ye woni ba bebre wo ho a sa niama we omoye nti wo hunu no a oya young de bia because brofre wura no kra no ni nkomu no 90.7 FM because anti age na wo mpom wo nyini no nyina wa nyini no wo mfie no dɔso sene wo nipadua sene na tebiatie wo ba we na we 70 years na still on 40 years na 50 years na na be goro eno no ba ne sana omu kotumirika so 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 wanya 40 na yanko park so kotumirika on say yaka say mpomdina ejina ne mebebere so okay say obi a oye saade no na say odi mirikatuo eka ne niama ho a one mrante betima tumirika na say onfa mirikatuo na say sisi na okan abrante a wadi 25 years na wa wiensa na papa wadi 55 years na oni abrante ne wadi 25 years eko mirikatuo a obako aja kokra obako aja because insano amana mpom nyina ase no ai coach Charles
All right, enti my besia na obi awecha na. Yo mechia meire bitrejima. Okay, nana hima. Nana hima. Na fe mechia adua na hima na adua na hene so. Nkoranza mai atran konwia. Hima ene hene nyina mechia omo pa na se na no na o se hema hene ana hema mba kunya nko ho empenfo anim de wo kwa se wunya bisi ni so so ofitia na woko yo ti sana montuo no de ewo ho mienu nyina wunya nko dabi wampa me se na delayance kakra bi a me hema Beatrice we delay kakra na we de memfa nso no nko a aye niema binum akwantu bi otue me yesem pesem koja no na wo se me sum koja no saa wonte ase o mpene tumi na mbe kwa bom di na hema no metia me chia omo edi ekose de yan ebeko ekwa chia omo kama o mutiri nkwa ne Nkoranza mind no na nkwa frame ni toast we need toast o make say the whole world cry because says no new blog ama make say the whole world cry because says no new blog ama wa dwene ne abrofo de no ya yepe o me say wa dwene ne abrofo de no ya yepe o me say me no sa cognitive mind no me wo independent with that cognitive mind no ndi nia me pese me de adwene ye bia no e wo e free bitimi ye ndi ya na to da bia me framan for class say o hawa on famra because me so hawa no on say ya dan ho mewie no ma create waterproof blog I know this ensure mo ensure awia waterproof blog me test ye de be ko test bibia wo be ban kra ba ma kire so no be say test no say o ka say bin test blog kra onim we twa blog wa si down on test blog onim I've learned all o person test blog no we carry first skills so o this skills so a hwani wait na twere fashion suom ma ade enche ade achia first hours do audition suom first saa hours empepepe edura first skills so na hwe nsuo dodo a akam se nsuo no dodo no a akam no babro 5 a blog no nye quality blog no nye quality wo di bibabo aba wiempo ende yeguso akame last test bi substitute to iron rod say iron rod ni wa ni be me pesa me de ko tech na me ko test ba ansa na me da no so guso ana me guso ma ya one preparation na me we have everything but we like everything Ghana no yen say mrofo no ba na ombeduru say yen Yesu hia na hadwene pa na me sran Nkoranza man munyusu me because niam bebre wo ho I say it me danadi akire nipa because ade ayento ade ayese no yemfa nyehwe etimi de bibi mani ye there is nothing like waste on this earth ndinura me call so me di ya sa masisa sodas in bia beguo me ma soma cognitive mind no sa on chairman ye me mfa sodas no nye ma try first one second one eno de wo ho but me pese me nya bibi in question near the sodas no ye na ye se ne de ko ye she de keke e wo mu se fertilizer akuafo betimi asesa kogu omumfuo so osesa kogu afuo so na flower ongu fertilizer asase no ankasa kura no mumfu kese Nasi say uni ho a hwan na baba besi wana why would try that is why I'm on radio 90.7 FM what does it that is how I'm on radio na I asumpa yen hihye na de obai ebe hye wana uni ho a anka waye wadwuma I can feed me no ne ewo metimi no e pie firi kwa ne foforoba when it goes out then new one comes eno no sa no de oba besi wana no ebe de because as a wudi no different there be say training sir say utumi control the cognitive mind no a cognitive mind no make ho asem na me ye ete say aduaba e wo na aduane ese di udua na yetim e wo aduane ese di
wo de sa aduane no ma no a efifiri na efifira na aso aba ntina ba no ne the ideas no na sa aduane no ye physical aduane ya on say niama ehia attention ehia silent se enya komie kakra say wo de ade bia ho hia ma no a Ama is a girl, Kofi is a boy. Near children school more. Cognitive mind a bewu. Pesa. Only that. Until you can say something or the baby. Muslims go to church on Friday. Or your cramoni, fear the beer or moko. Until the manual, obewu, it is a heat. No, dear cognitive mind, no. Until Omamoko school, university for you. Or cut that classroom one. Adea was young afe na nadwena ye ni ye omo de kill cognitive mind no na niama e wo ho a wo de manu a e be develop no eno de kra de ye de binum awurawura ye be mu nkyere kanfo no ho oboa wo ya de ketua bi a mane so wani kanfo ho then you move wo ye na ese ya ka kire wo ho say you are far better than ne anya bi da nti wo betumi aye Koswa mo woni nji kakra ne waye bia ho obon se e move no na amane nyini etisa wo kirekire nipa saa ne ma no se ne be ya brain no bebria e bia wi a eno a beko mate ti brain no so empene ma basa oh de odiatio sa brain we kwa no anansem bia obi ato akire wo na ni ba foforo beto akire wa you don't get attention okay but what I say na brain no hia say and enye obia o because boy is no nsane ya sa brain no omo nka ho nsa no a reverse brain no a reverse no tubo so be hia kwanwensa na bi na omo gi achinje bi obekwa kotie no na asam no negative no oka but we explain passionately ofri na komo mu akiremu enso na asam a o kire ye negative enko ba bia what is it? Hey, brain, yeah, you build brain. Okay. Auntie, we hear nipa 1,000. Me say, Abrabomunsam, maybe you'll be at the Bafabia, when you mean trans, nipa 1,000, Ghana cry nipa 1,000, 1 year, when you nipa 100, or baby's a question. A cognitive mind, I won't. We don't have questions. Now, questions is why I be saying, yeah, questions, and they say, who can say, who be so being quo. Ask yourself questions. Who be some questions are, and then be a cognitive mind anymore. Then answers no beba. You are the spirit in you, no. But what for answer now about true people, true nature, and all those things. Those. Yeah, fancy you. Yeah, now I say yo. Ask God, and I will tell you, Kano. Na adwene ye juma papa. Me who be that as I see we so. Inti say what the next week uba me wasem bia me bisa wo bisa mama me nwene ho kra bisa na fa brabo mu bisa pa all right enti ye call 21st clinic the sciatica expert na yakwa akose ho yare say stroke diabetes pressure utina ye wo ya sciatica na ye wonim dada say ho na wo kwa ubenya wo hoto 15 branches the whole Ghana one Presby Bank in the DNM show Children's Park in Chenwa 0540 311 311 Vibrant Multimedia say anope ube print large format printing ube photocopy scanning posters banners ene ne keka honi na eye Vibrant Multimedia antika ho flyers ne ne keka ho sanso na osanso eye customization ojesi no pese ye tro di to so ne ade ni na odi hu dwuma kama ewi anope bo modern ne kono honomo na kokko print je ahoma no 0245463216 and 0559301191 ye kwa kodidia na ye ko a perfect kitchen a hone aduane pa wo wo kwa de no me bi a say bia de no den ne na omre kakra no na wano bi no wadidi jollof rice fufu indomie plain rice fried rice if aduane pa no ye nti kona kodidi
oya adwuma free Monday kopem Sunday de bia no pa no otwe no ahase obenu aduane kama ama okodi Y junction no so hwa ewo Nkoranza ha 0256031101 901 sorry my missing number no should be 0256031901 Perfect Kitchen and Pub kodidi sisi yare koko anaye tim ajewo aboso a anope eye droba akopɛ ene betimi atu ase eye 3 co capsules ai eno ene betu ase ama kama hye no so say drowe wo no ma enya de oberane ai bomodian ma wonsa enka adroi bi de opa bi ato fa nani enche kolenag dani heba misty heba na apidank heba okwa obenya ndroi bi ato ana opendodo atu afra homai 0546 107 3 eco capsules cocoa master Kobe's Educational Complex fa obano bra na ontete no hwe ne ma afei Kobe's esanso so the senior high abeka ho nti every crèche ya kopem senior high we kire say school papa baako eno no nti nei abofra keto no betima kwa ko senior high na ne de ewo mu ne say teachers o mo kira de ho free crèche primary junior high senior high nyina no o ma bene ye pabene pa omunimde ya shada na select omudi omabego ti oba no kwa the dachi ejina brane bomodia na fa oba no ko na dachi omenyini na ome penin papa mehwew abusuan se senior high na ode oba no ekwa kai se baby obeda no free ye courses bi se general arts science business and a home accounts bomodia na fo ni kire magazine ho Nkoranza new magazine udru ho onsa left ho ofa so akobi sisi mini freno 02488 76028 anope divine winners company or safer e boba kukum enoma mienu o se wodo no baye anase wonye moa bomodiane ma wonsanka omadro wanwaso ayato ndi vital 05 yibi fabigu no baye no so fabigu nsuo mu mai moa no no mo ombeyin from no baye no so wa wani tua ebeso doso ede amount de opedro yibi ato emfa nani enche Francis Terry Agro Chemicals ewo Nkoranza Alpha and Omega ewo asua no entwibu asiako ewo ayerede odi wani tremia ye ya obenya edro ni bi ato ne opa na dodo atu ana wo hia nkyeremu sene se ne amachemu emfre 0243 852 754 na 0201 733 539 Okay, who knows tomorrow? Or say why and I be yira achina. Minim se fia de na yira o se me am so a. Ya ye de. Ene be me a. O se fatu enim se o be ye na o pelon sika. 90.7 brai na o ma obi. Oba sika no e free 100 million ekopim 200 million o de be ma na o de akoye yi uwia na de abeto ba bi e double call eno achi no se bia ye na mu no ope adaka ope ambulance na wo de aye ne nyina so be ma obi afi canopies na wo hwehwe nkunwa ene aye hu ne ma nyunara obi eho o machines no so ode ebe ma na ode akogro nyina ye hihye ya who knows tomorrow why ye ama ye ne aye na aye na timi aye boko na o se na kira kwan won kwaben Nkoranza nkwaben obetima frɛ no a 0249 11399 0249 11399 0249 11399 okay and 0249113999 and 0246928247 anope be kwa akosa ye ho yare bi age wo aboso eye bia ba akopɛ na obetumi akɔgye ayaresa papa ye kan ayaresa anya ayaresa bia ne ayaresa ne papa mu de eye St Mark's Natural Health Clinic honom na akɔ yare bia ode be ko bia obetu ase ama kama na yare bi te say fibroid malaria gono ene ne ekeka ho de no eye kokokura ama no
nti anope ya meka sei se wo yare atutumrika kɔ honom na ontu ase e ma krakra da bia meka me se wo kɔ na okura poma wo ba wo beto poma na atwene nti kan ho na kɔ St. Mass Natural Health Clinic Dr. Atenase kokɔgye ayaresa ne brafie oye laboratory test otwa scan ene ne ekeka ho oye adwuma fitidwoada e de kosi memne da no pa no so na Watenase meka say Dr. Atenase a ohwe ayarefo frɛ no e wo 0592 928786 and 0241023418 our new market Desmond store honomwa afa tabia herbal product de unim say dre ba ya che na samanfo yare ma o mu papa tie me say wanum nya ode honam twetwe waye mre ase de yabo no ne nyina no wano wadru tabia ma no a mo soso white no aba no a moje mo ho enje no nkonko gibi enem nsan yare bia akamato eno soso bomodian se obagibi na aboa wani na ye oya otiti eni no ayekokɔ hwehwe bia na ososo emwa eno echi no tabia takum no de mema de eno no no a na se dru anwumre de ane eno nsuo toyi ne mpamu de ni je stores ngende tita eni nya program tabia tagum no adwuma meni ahwehwe bi to bi na fa san na num fa goguo ne wa wo ye ho adwuma na wo ye ho nro na de a ko ba bi oto ndro bi a okwa so hwe tabia na ebebo 0243686861 0243686861 ya ye de meto bi a che toast free nti wi a ombra medeneka ye anope ye dan ya obeyi sika obesendi sika eye bia ye ba akopɛ na obetimi akoyi sika san sendi sika ye boje bo ventures han anope bo modiane kɔ honomo kone kodiane kɔ honomo kone koyi sika ubi a wasende ya sendu sika kɔ honomo koyi enko baabi nko ginagina ho ma ye ntwa wundi da bi kɔ boje bo ventures ne koyi sika no osanso eye agent ma Fidelity Bank, Eco Bank, Access Bank, Cow Bank, any banks ekeka ho osanso ewo college forms no bi ewo ho no teacher training forms ne ne ekeka ho ka ho ne kokɔgye wodie na bibia enye kama frɛ no ewo 0248 design kama nika ese eye jeans sneakers no ebi susu wo ho afei se upebi dia kɔ asɔre ebema obi upebi dia kɔ adwuma office we mai woje top yi maji down na bibia ni mu ne akire bom kama kwa otum says amanfo bo abaso yebisa wa o se ukɔ na wan ho no achi no so ope boxer ebi o singlet eche no so ubenya bi na wato ntare ahoro bebre na wan eton a okwa de wosusu wo nsabe susu no ana de uzika beso no obetimi ato nkora de wo mpanifo de wo obia etimi tone de na o t-shirt ho ebia opese ukona o design kama medin kanka ono machine ho obeye ne kama de opebia afi o jesi opese wo de udin gu akiri o customize bibia no so ekwan eda ho o runabout no eso MPP office no enchen ho a obedu no kofi tum ne ne say o peja kosoro no de ba form sa hwa 0532663264 0532663264 and 0543889209 Yinchira heba eye edro wanwaso asofo maame ede aba edwaman so a amanfo edi ho adanse den edro ni bi eye Esmond Co mixture enono koko sisiyare o menses no etwa ewo mu ana abakakra ni na ebetu ase sanso na Esmond born heba mixture no so eno so eyema yefunu yare osa obo ano emu no etwe sa bomodiane ma wonsa enka bi Esmond pan mixture no so eno so honam yare wo sisi any stroke ne ekeka ho ma wonsa enka bi Esmond Malamex enonso eyema malaria nso acha ase totoi ntontom ne ebeba ba wonsanka edroyi bi nanom yitra spiritual heba cream no enonso de
oda na wo so da ye basa obi mama beto bi ama no o se adwuma e bo no nya papa mafo di ho adanse pa spiritual no chese obi wo ha obeso da ye na obi ne da obi wo ho asika to ne nsem ana ahye ene ne ekeka ho bia mesero bra na beji enkunu bi na wo so beba abedi ho adanse bra sompa ha no mo oba obenya bi ne bo nso enye din ade a ede wo ho no okura kakra bia oba obenya ato bra ha no mo na beji bi fresh of mama e wo 0246 775319 nguma sua hu hia enti na Emmanuel Media Institute say memfanto wanim mo a matworo wasi no a ankoyie no amfama mo no momra na ehode afibia 100% na omutimenya school no wakobi anyeye braho wasi no tworo anyeye braho baby ba kope na memetime di ho adanse de amawo owofo moma no amakotro no ankoyie no wankasa usoso abranti ababa wa utiemi a wakotro ankoyie nyina no se wunya hu Emmanuel Media Institute nti na wabresa no ene de me kyerɛkyerɛ baby e wo akonsaduma se na ubenya won na wo ye general science general as home accounts agric and afi technical nti from na omonkyerɛ na bra ho besua de na se wo kwa akotro a wetimi apase 0242 10 5151 0242 105151 and 0247 660 221. CC my God my glory or say anope o phone no oye kwa na ebo ne hwene oye kokro bi kasa wonte o se Fabra oye phone doctor Fabra na on repair emfama na wo wi a phone no obesan so ahye na tade owi a wa mani nika ka ho o se phone accessories bia obi e wo say charger battery cover dey bobodin okọ no ma obenya bi ato ne bo so eda fofofofofofo dika ho ne ko CC my God my glory na one no endi djuma oben adua na ba pharmacy ho na owo ana obetumi afre no wa homa so ohia nkyeremu sene ne amachemu 0554 495912. Dr. Bossy and a holiday nanso so on the ojinem san say uhu hia no sebe ya obeti apono eno ne hia no ntine obe wa ba adwuma omu guso ehwe amanfo nti say ye uti na ye oya uti no say dia atena wo so ache bia ko na onhwe wo press 249 761 508 0249 761 508 9 Dr. Marcus oha 9761 508 9 Dr. Marcus oha obadwuma nti na che say afia no no okay mama na wase ya ye die no an nti na che say enenso so ayo Kwame Nkrumah ye fene say nena onya ye fa ahudie di man Independence Day ne Ghana edi Ghana edi birthday Ghana nyino Ghana nyini pa 68 wow abre na ma me kra no easy nyame na ya wo me a ma me de ne nya ho okay abia wa na okay mama fa happy birthday ma osofo Isaac osofo Ike ne wa adwuma mu ha no ne ba ye fe no Edu Techi Adepa Elena di we di ano de o na se we we ye matisa ne yire no san kra mi anam kai oba ontwa me ko ontwa me me won hye me anam aka oba no yesi esanso edem nyanwanwa kra enti edin we minim se beko bugu na anim ho a Edu Techi Adepa Eliana dini wa papa yaman happy birthday abofra ketwa wanya afi ba ko nyankopon hwe no so mo no ho ban na onyini na o maye pani papa wo Ghana nti 6 match ya wo 6 match dia na wa yinhwa nti Edu Techi Adepa Eliana happy birthday o papa so for Ike ene mo mame na say yamfa mawo nyini na be pani papa Yadesi yabeda na no wo hene ase sansina brother Flip manager Bojibo
producers no ɛho afia so wate ne ka ana afei Papa Toast ɛna de enko Facebook ni TV ni so nyina MCL ha ɔyɛ adwuma dendenden me den de Kwame Boateng Adwumawura nyame ya adoma ɔkyena Friday special yɛbɛsɛnhyia yakramo